그래서 지난번에 요한일서 2장 16절에 있는 말씀을까지 우리가 공부했습니다. За хэдүүлээ урд нь 1-р Иохан 2-ын 16 хүртэл сурцсан байж байгаа. 자, 지금 이제 이 요한일서의 분위기는 어떤 분위기냐면 요한일서는 서아시아에 있는 성도들에게 영주주의라고 하는 이 잘못된 이단이 교회 안에 들어와서 성도들을 유혹했습니다. Мгм. За одоо дахиад сануулъя. Яг тухайн үед буюу 1-р Иохан номыг бичиж байгаа энэ үеийн уур амьсгал тухайн цаг үеийг хэдүүлээ бодох юм бол тухайн цаг үед эзэн рүү хандж исэн хүмүүс байгаа тий. Тэгээ ялангуяа тэр бага Азийн итгэгч нар өөрсдөө бүрхэн жижигхэн цуглаан тарих гэдэг нэг хичээж байгаа юм уу байгаа. Хавчлага дунд ч гэсэндээ. Гэхдээ тэр дунд яасан гэхээр яг хичээж байгаа хүмүүсийн хажуугаар буруу урсгал руу анхаарал нь хандагдсан, элдв янзын элдв үг рүү ингээ анхаарал нь хэлбэлсэн ийм хүмүүс хүртэл чуулган руу дотор нь ороод ирсэн байж байгаа ийм үеэсэн. 자, 그들이 주장하는 진리는 육체는 악하고 영은 거룩하다. 예수님이 육체로 와서 우리를 위해서 이렇게 피 흘리거나 고난을 당할 수 없다라는 잘못된 진리를 사람들에게 가르쳤던 겁니다. Тэр хүмүүс гол нь яагаад буруудаад яагаад нөгөө одоо худлаа гэж буруу урсгал гэж хэлэгдээд байгаа юм гэхлээрэ тэд нар болохоор махан бивэл угаасаа бузар муу тэ сүнсэн бивэл ариун гэхдээ Есүс тэгвэл махан биеэр ч ирсэн юм чинь тэгвэл тэр яаж бурхны үе байх юм бэ гэсэн ийм эргэлзээ хүмүүст өгөөдсөн гэсэн. 자, 육체로 악하다고 하니까 거기에서 두 가지 학파가 나와서 하나는 쾌락주의자가 나왔고 하나는 금욕주의자가 나왔습니다. 하락주의자하고 또 하나는 금욕주의자. 그러니까 육체를 더럽혀서 육체는 뭐 어차피 죄악된 도구니까 육체를 마음대로 사용하는 거예요. 뭐 음행죄도 짓고 또 죄를 짓는 일에도 마음대로 사용해 버린 겁니다. 그건 육체는 더럽기 때문에 우리의 영만 구원받으면 된다라고 하는 잘못된 사상이 생긴 거예요. 또 하나는 목사님? 또 하나는 금욕주의라고 그래서 우리가 수도원 것처럼 이렇게 생각하면 됩니다. 왜냐하면 세상과 단절된 어떤 구별된 삶으로 그래도 그 육체를 어찌 보면 보호하려고 하는 그런 세계가 그 사람들 가운데서 또 생겨난 거예요. 그래서 이 두 가지의 아주 극한 모습. 하나는 지극히 이제 거룩한 모습으로 자기의 육체를 갖다가 이렇게 금욕주의로 기울어진 사람이 있는가 하면 하나는 쾌락주의. 이렇게 그냥 육체를 더럽혀서 방종하는 그런 세계로 나아가는 이 두 가지 부류가 영주주의 이단을 통해서 생긴 거예요. Тэгээд энэ тухайн нөгөө нэг өөрсдийн бодол шүү дээ. Тэгээ хүний бизнесний үгэн дээр өөрсдийн бодлоо нэмээд ингээ явах маш аюултай. Тэгээд тухайн үедээ байсан тэр хүмүүсийн ингэж шүү дээ нөгөө мах бодвол угаасаа бузар муу гэсэн энэ бодлоод ингээ яригцаар хагаад сүүлрүүгээ эндээс ямар урсгалууд гарч ирсэн гэхээр ийм хоёр янзын урсгал гарсан байгаа байхгүй. Нэг нь болохоор угаасаа махад бузар муу юм чинь энэ махад угаасаа ялцраад дуусна. Биднээс сүнсэл аврагдаж хахад болно гэсэн ингэж үзээд ийм үзэлтэн гарч ирсэн. Нэгдүг нь гэтэнгүүт тэр үзэлтэнгүүд хэлэнгүүт чинь нөгөө нэг угаасаа бид нэр сүнсмэн л аврагдчихвол болоо сэтгэлээрээ л аврагдчихвол болоо махад бол ямар амаа авах вэ гэдэг дураараа ашиглаж гисэн гэж. Тэгээд жинхэнэ нөгөө бүр шорон дээр холброо бүр ингээд махбодыг бол жинхэнэ гаргууд найсан хэсэг гарч ирсэн. Нөгөө хэсэг нь олонгууд чинь одоо энэ нөгөө нэг махбодыг энэ бохор байгаа махбодыг би яаж ариун болгох гэж хичээсэн ийм хүмүүс болж ирсэн гэж. Нэг ариун болгохын тулд гингүүт чинь тий дидэгдвэл галаар штаа одоо тэдэн удаа ингээ эдэн удаа ингээ гэсэн юм ёсонгээ дагсан одоо манай хоролтой ингээд нэг бүр юм дүрм баригдсан ийм хүмүүс хүртэл гарч ирсэн ба ийм үзлээс. 자, 이 영주주의에 미혹된 사람들은 어찌 보면 교회 안에서 철저히 성도들 간에 육신 중심으로 기울어지게 만들었습니다. Тэгэнгүүт одоо ийм ингээд дотроо өөртөө эргэлзээтэй тэгсэн мөртлөө үнэн бодлыг нь мэдэхгүй ингэж явж байгаа хүмүүс яагаад аюултай тухайд сулаанд юу ямар хор хөнөөл өгчээсэн гэнгүүт чинь өөрсдийнхөө бодлыг яриад байгаа юм шиг те ингэж ярьснараа бусад хүмүүс ингээд одоо урагтаад байгаа гэсэн муу нэг найршлыг
Тэгэнгүүт нөгөө өргөдүүлсэн хүмүүс нь болохоор чинь нэрэж зүгээр юм болоо. За яг ганц үлдэхэд яах вэ гэдэг ингээ ороо явчихдаг. Ийм одоо уруу татгалууд ороод 자, авах тийм. 육체 중심으로 기울어지게 되면 당장 어떤 일이 생기느냐면 오늘 여기 있는 것처럼 세상을 사랑하게 됩니다. 그러니까 세상의 Тэгэнгүүт одоо 기준을 둔 삶의 목표를 가지게 될 수밖에 없어요. тэгэхээр нөгөө нэг ялангуяа махбод руу анхаарад нөгөө нэг би зөвхөн хараагаа хэрэгс дээр тавих хэрэгтэй байтал чинь дэлхий рүү махбод руу анхаарад ирэнгүүт яадаг гэхээр тийш нэг хэлбэж эхэлдэг нөгөө бүх анхаарлуудаас ингээ хуваагдж эхэлдэг гэсэн. 또 교회 안에서는 분쟁이라든지 때로는 경쟁 이런 일들이 많아지게 됩니다. Тэгэнгүүт чуулган дотор ингээд одоо тэр махбод руу анхаарад ирэхлээр өрсөлдөөн үүсч эхэлнэ. Нөгөө ардуур нь ярьдаг нэг муулалт үүсч эхэлнэ. Нөгөө хүмүүсийн бүх ингээ муу ховч юуд нь үүсч эхэлж. Тэр 결과적으로 тэгсэн гэнэ нэг гисэн гэнэ гэдэг даа. 창세기 6장에 있는 것처럼 노아 시대에 그 시대 사람들이 육체가 되었다 그렇게 말씀하는 것이 있습니다. 그렇게 돼버리고 마는 거예요. Мгм. Тэгээ эзэн юу гэсэн гэхээр Ноагийн үед хэлчихсэн те Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийг харах юм бол Ноаг эднэр ингээ махбодтой гэж ингээ хэлсэн махбодтой хүмүүс. Тэднийг би ингээ махбод гэдэг ингээ яг тэр үеийнхтэй ижилхэн болсон болж байгаа гэсэн. 자, 여기 한번 창세기 6장 1절로 3절 한번 읽어보시자고요. За манайхан Эхлэл номны 6-гийн 6-장 3절ыг 목사님. 6장 3절인데 6장 1절부터 한번 읽어보세요. 6장 1절, 2절, 3절 한번 읽어보세요. 네. 목사님, 죄송하지만 저번처럼 목사님께서 약간 이쪽으로 이렇게 하면 그 마이크가 계속 끊겨지거든요. 똑바로 앞으로 보실 때는 괜찮은데, 아니, 아니면 목사님, 마이크는 반대쪽에서 이렇게 꽂을 수 있을까요? 글쎄 이상하네 이게. 이럴 리가 네. 없는데. 약간 이렇게 우측으로 하면 계속 끊겨지고 있어서. 그래요? 이게 어디 접촉 불량이 나나 보네. 예. 이제는 괜찮을 것 같아요, 목사님. За, 네. би Эхлэл номны 6 дугаар бүлгийн 1-ээс 3-ыг унших гэж байна. 여기서 읽을까요, 목사님? 네네, 읽어보세요. За, газар дээр хүмүүс олширч эхлэн тэдэнд охид төрөх болсон үед Бурхны хөөгүүд хүний охидын гоо үзэсгэлэнг үзээд тэднээс сонгосон болгоно ихнэр болгоо. Тэгэхэд эзэн хүн өөрөө мах бод туул миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болгээ гэж. 자, 아멘. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 모든 여자를 아내로 삼았다. 어쩌면 철저하게 육체주의에 아주 기초를 보여주고 있는 말씀입니다. За энэ дээр харах юм бол тэгсэн Бурхны хөөгүүд хүний охидын гоо үзэсгэлэнг хараад тэднээс ингээд сонгосон болгоныгоо гэж ихнэр болгосон буюу энэ дээр юу гарч ирэх юм бол чинь нөгөө махбодын хүслээр явхлаар хүмүүс ямар үйлдэлүүдийг хийдэг вэ гэдэг тал дээр энэ дээр тодорхой харуулж өгсөн байгаа юм. 자, 영주주의도 마찬가지예요. 그들은 철저하게 그들의 철학, 그들이 가지고 주장하는 그 메시지가 철저하게 육신적입니다. 육체적이고. Тэгээ тухайн үед байсан тэр буруу урсгалынхан болохоор яг тэд нэр өөрсдийнхөө бодол дээр бас ингээ анхаарч ирсэн ба. 자, Өөрсдийн бодол дээр анхаар мэд чинь махбодын зүйл рүү илүү хэлбэж ирсэн гэсэн. 결과적으로 하나님 우리에게 주신 은혜와 그 목적에서 이탈할 수밖에 없는 그런 아주 잘못된 진리입니다. За тэгэхээр энэ харах юм бол тухайн үед тухайн үед зүгээр юм шиг боловч эцсийн дүнгийн харах юм бол өөр ирэхгүй нөгөө махбод руу хэлбэхээс өөр аргагүй ийм одоо үзлүүд баг. Тэгэхээр энэ буруудаад явж байгаа гэсэн. 그리고 사도 요한은 그들에 대해서 저들이 형제를 사랑하지 않는다라고 얘기한 겁니다. 그래서 Тэгээ Элч Иохан тэднийг юу гэсэн гэхээр тэдний талаар тэд нар зөвхөн өөрсдийгөө л бодоод байгаа болохоос хөрш болсон ах дүүсээ хайрлахгүй байна гэж хэлсэн. 그러니까 진리를 바로 가르치지 않는 것은 형제를 사랑하지 않는 모습이에요. Тэгээ бид нэр дахиад сануулхад үнэн гэдгийг үннээр нь заахгүй байгаа нь ах дүүсээ хайрлахгүй байгаа хэрэг болдог. 만약에 형제를 사랑한다고 하면 바른 진리 안에서 교제가 필요한 겁니다. Яг л хэрвээ би ах дүүсээ хайрлаж байгаа гэх юм бол хизээч хайрлаж байгаа хүн рүүгээ бид нэр буруу юм заахгүй байхгүй.
그래서 여기 15절 아까 한번 다시 한번 살펴보면 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 않다 얘기한 겁니다. За тэгээ нэгдүгээр явах нь 2-ын 15-ыг харах юм бол ингэсэн байсан. Хорвоо хийгээд хорвоогийн юмсад бүү дурлаа. Хэн нэгэн нь хорвоод дурладаг бол түүнд эцгийн хайр алгаа гэж хэлсэн байсан. 그 영주주의 이단들이 그 기초가 세상이에요. 또 많은 성도들을 세상을 사랑하도록 유혹하고 있습니다. 그것이 어찌 보면 그들 속에 아버지의 사랑이 없는 증거라고 사도 요한은 정확히 얘기한 겁니다. За тэгээ тэр тухайн үедээ бие махбод хүний бодлууд руу илүү хэлбэдэг гэсэн энэ буруу үзлийг юу гэсэн гэхээр тэр хүн өөрсдийнхөө төлөө өөрсдийнхэн дээр тав тухайн төлөө анхаарч ирсэн учраас энэ хүмүүсийн дотор үнэхээр бусдын төлөө гэсэн юм хайр бол байхгүй наа гэж хэлж байхыг үзсэн. 여러분들 상식적으로 한번 생각해 보세요. 저와 여러분들이 하나님을 사랑하면 하나님이 원하시는 것, 또 하나님이 언젠가 나에게 상 줄 것을 바라보고 거기에다 소망을 두고 살아갈 거 아니에요? Тэгээ бид нар болохоор яадаг гэхээр Бурхныг ингээ хайрладаг, Бурхан руу анхаарлаа хандуулдаг хүмүүс яадаг гэхээр ямар ч үед тэ эзэн Бурхан маань яах вэ гэдэг дээр илүү хамгийн түрүүнд анхаардаг. 분명히 그럴 겁니다. 어떤 그래서 우리의 삶에 있어서 어떤 목표도 그렇고 삶의 여러 가지 환경에서 우리가 주어진 일도 그렇고 거기다 목표를 두고 우리가 일을 해나가는 거예요. Тэгээ хүн хаана зорилго чинь гол зорилгоо юун дээр тавьж гин тэрлүүгээ л анхаардаг. 그러나 세상을 사랑하면 어떻습니까? 하나님을 사랑하지 세상을 사랑하면 끊임없이 돈을 버는 데 목적을 둔다든지 또 세상에서 어떤 즐거운 어떤 뭐 여행이라든지 향락이라든지 거기에 목표를 둔다든지 또 어떤 세상의 지식을 공부하는 일에 목표를 둔다든지 하는 거기에다가 마음을 두고 그렇게 살아갈 거 아니에요? Тэгэхээр бид нэр тэ хэрвээ бид нар Бурхан дээр анхаарлаа хандуулах юм бол Бурхан руугаа хандах гэдэг чинь буюу Бурхан маань яах вэ гэдгээр анхаарна. Харин хүн Бурхан биш өөр зүйл рүү анхаард ирэхлээр гинтхэн нөгөө нэг бүх цаг хугацаанд давчуулсандагдаад завгүй болж эхлээд тийм гүү гэдэг өгнүүдийг хэлж эхлээд хамаг анхаарлаа дэлхий рүү тэр одоо юу хүсэж байгаа тэр зүйлүүд рүүгээ хандуулаад эхэлдэг. 그래서 사도 요한은 영주주의 그 이단들의 기초가 무엇인가를 정확히 판단하고 이렇게 말씀했던 겁니다. Тийм болохоор Элч Иохан ч гэсэн юу гэсэн хэлэхээр тухайн үеийн тэр гүн ухааны шүтж байгаа энэ хүмүүсийн гол суурь нь юу вэ гэдгийг харж гаргаж харангуйтаа олж мэдэхдээ энэ нэгдүгээр Иохан 2-ын 15 дээр хэлсэнчлэн эдний гол зүйл нь наадвал чинь эцгийн хайр байхгүй маа гэж хэлж гисэн. 그들이 하나님의 사랑을 받지 않고 세상을 사랑하는 그 세계관을 갖고 있다는 것을 깨우쳐 주는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл тэд нар өөрсдөө Бурхны хайрыг өөрсдөө ч авдаггүй, хүмүүс өдрөөс дамжуулахгүй, харин дэлхий рүү анхаарсан хүмүүсээ гэж хэлж гисэн. 그러면서 세상에 있는 모든 것들 어찌 보면 그들이 가지고 있는 그 세상을 사랑하는 그 세계의 모습들을 조목조목 깨우쳐 준 겁니다. 세 가지로. За тэгэнгүүтээ тэрийг яасан гэхээр тэгвэл дэлхийд анхаарчаа гэдэг яаж мэдэх вэ гэдгийг нэг бүрчлэн ингээд хэлж өгсөн. Ийм гурван зүйл байдаг юм аа. Дэлхийд анхаарна гэдэг энэ гурван зүйлийг хэлдэг юм аа гэж зааж өгсөн. 먼저는 육신의 정욕과 그랬죠? За тэрний агуулгын юу гэхээр 16 дээр яаж байгаа. Тэгээ эхнийх нь болохоор махбодын хүсэл гэсэн. 육신의 정욕이라는 것은 우리가 육체의 욕심을 세워나가기 위해서 행하는 모든 일들이 거기 육신의 정욕이라고 할 수 있습니다. За энэ дээр болохоор чинь юу гэлбэ гэхээр одоо энэ дээр махбодын хүсэл гэж байгаа нь миний мах бодод хэрэгтэй байгаа. Миний махбодын хүсэж байгаа тэр бүх хүслүүдийг хэлж байгаа гэсэн. 돈을 벌기 위해서 오로지 거기다가 마음을 두고 주일도 지키지 않고 예배도 드리지 않고 또 뭐 예배 드리는 가운데서도 돈 벌러 갈 마음이 가득 차 있는 그런 세계도 육신의 정욕입니다. Одоо жишээлх юм бол энэ махбод гэхэл чинь тав тухайхаа төлөө хүн одоо мөнгө гэдэг яагаад олох гэдэг хичээгээд байдаг гэхээр махбодын маань хүсэл нь тав тухтай баймаар байгаа, сайхан баймаар байгаа, дулаахан одоо тийм стажийн нэг
тэгээд зөөлөн юм дээр суумаар байгаа байхгүй. Тэрний төлөө яаж юм гэхээр би тав тухайгаа хангахын төлөө мөнгө рүү анхаарат гэсэн. Тэгэнгүүт хичнээн эзний өдөр байсан ч гэсэндээ ажилтай гэдэг нэг гоё үгийн дор хэлээд ингээ алга болоод ч юм уу те. Эсвэл би анхаарат байгаа учраас эзний өргөөн дотор орч ирээд хүндэтгэл өргөж байгаа ч гэсэндээ хамаг анхаарал нь ажил руугаа хандагдсан байх ч юм уу те. Ийм бүх зүйлүүд нь эцсийн дүндээ махбодын тэр өөрийнх нь би өөрийгөө тухтай байлгамаар байгаа энэ хүслээс гарч ирж байгаа гэсэн. 육체를 즐겁게 하기 위해서 여행 다니는 데 목표를 두고 자기의 직분을 행하지 않는 사람도 있습니다. Тэгээ зарим нь болохоор за би гадаад руу явах хэрэгтэй гэдэг ч юм ингэж ярьдаг ч гэсэнтэй яг үүндээ эцсийн өглөөг харах юм бол өөрийнхөө махбодын баясгахын төлөө аяллаар явах ч юм уу те ийм юм байдаг. 그런가 하면 어떤 사람은 먹어라, 부어라, 마셔라 하면서 아주 육체에 도움이 되는, 때로는 육체를 즐겁게 하기 위해서 그렇게 먹어라, 부어라, 마셔라 하면서 살아가는 사람들도 있습니다. За тэгээд тэрнээс гадна яадаг гэхээр зөвхөн одоо тэг яг тэр өөрийнхөө тэр баяр чаргал энэ махбодын тэр цэнгэл тэр ханамжийг авахын төлөө яадаг гэхээр иди те ууй те одоо нэг сайхан инги хэмсэн тэг хэмсэн гэд ингээд энэ дээр хөглөгдөд амьдардаг хүмүүс ч гэсэн байдаг. 그러면 세상에서 어떤 명예나 또 영광을 위해서 그 일에 목표를 두고 살아가는 사람도 있어요. За бас дахиад яадаг гэхээр энэ махбод тэг бас хүний өмнө нэг тийм одоо эготой болоод ч юм уу хүний өмнө нэг тийм урдчлаад нэг хүндлэл авчмаар хүсээд ирэхлээр өөр ирэхгүй нэр хүнд рүү карьер руу анхаарч эхэлдэг. 이게 다 육신의 정욕에서 나온 겁니다. Тэгээ энэ ч гэсэндээ бас юунаас гардаг гэхээр тэр махбодын хүсэл гэдгээс гарч ирдэг. 또 안목의 정욕이 있습니다. За дахиад арах юм бол тэрэн дээр ерөнхийдөө чинь нүдний хүсэл ташаал гэж бас байгаа. 특별히 안목의 정욕이라는 것은 내 마음속에 원하는 것들을 취하고자 하는 그런 욕심이 앞장서 있는 거예요. За энэ нүдний хүсэл ташаал гэдэг нь болохоор чинь би өөрийнхөө нүдэнд харагдаж байгаа тэр зүйлсүүдийг өөрөөр хэлэх юм бол миний хүслийн дагуух зүйлсүүдийг нүдэндээ харж дэрэгдээ байлгах гэсэн энэ бодлоод эхэлж байгаа гэсэн. 그리스도인들은 있는 것으로 감사하고 만족하는 세계가 그리스도인의 세계입니다. Тэгээ Христ итгэлт хүмүүс яадаг лээ надад байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх гэдэг дээр илүү бид нэр анхаарах хэрэгтэй байгаа гэдэг. 그래서 사도 바울이 디모데전서 6장에서 그렇게 말씀했잖아요. 6때 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 그렇게 말씀한 게 있어요. 디모데전서 6장 6장 6절에 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 нэгдүгээр 이익이 된다. 6-гийн 6 дээр юу гэж байгаа гэхээр 디모데전서 6장 6절로 8절까지 한번 읽어보세요. 6장 6절로 8절이요. 자, нэгдүгээр Тимот 6-гийн 아니 1-р Тимот 6-гийн 6-аас 8-ыг уншаад хаа. За эндээс харъя. Харин итгэл сүсэг ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа ахуй ашиг мөн өө. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчираагүй, мөн юу ч авч явж чадахгүй, авч гарч чадахгүй. Хэрв хоол хүн сувц сунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно гэсэн. 이 자족하는 마음. 여기 말씀해 보니까 족한 줄로 아는 마음. 그러니까 하나님이 나에게 주신 것으로 감사하고 또 그것을 하나님의 은혜로 생각하는 마음이 족한 마음입니다. 족한 줄로 아는 마음이에요. За тэгэхээр биднэрт тийм ээ эцсийн дүндээ авч явах зүйл байхгүй гэж хэлсэн. Харин энэ өдөр надад өгөгдсөн зүйлсүүд байгаа гэвэл би тэрийг харахтаа өшөө энэ л байгаа мó өөр байхгүй мó гэхгүй гэх биш харин талархсан сэтгэлтэй байх нь тэ жинхэнэ одоо ухаалаг байдал гэж хэлсэн. 자, 이런 사람은 자기 눈에 보이는 것들을 취하고자 하는 욕심에 빠져들어지지 않습니다. За одоо ийм талархах сэтгэлтэй байх нь яадаг гэхээр байдаг хүн нь өөрийнхөө нүдэнд хараснаас илүү хүсээд ч юм уу гомдлоод байдаггүй. 또 안목의 정욕은 두 번째로는 이 은행 문제에 있어서 안목의 정욕, 이러한 잘못된 열매를 만들어 놓습니다.
За тэгээ бас нүдний өсөлт тачаал дээр яадаг гэхээр бас нөгөө одоо тэр хүний тий завхаар л энэ бас орж ирдэг. 자, 초대교회 이 영지주의 이단들을 통해서 쾌락주의자들이 많이 나왔는데 그들은 지나가는 어떤 모든 여인들을 음행의 도구로 바라보는 거예요. Мгм. Тэгээ одоо энэ дээр хэлсэн тий хүний бодлыг чухалчлаад ирдэг энэ үзлүүд нь сүүл рүүгээ ингээд нөгөө махбод ч гэсэндээ за бохор юм чинь хамаа ээжтэй тий сүмсэл аврагдж ивэл хамаагүй штэ гэд ингээд явж байгаа. Энэ хүмүүсийг харах юм бол зөрч өгөрсөн эмэгтэй болгоны тачаалын нүдээр хардаг тий. Зөрч өссөн хүн болгоныг ингээд дээрээс нь доош нь хардаг тий. Бүр ингэж завхарч исэн завхардаг. 자, 그래서 음행죄를 짓습니다. Тэгээ бүр яах вэ тий бүр завхаа үүлдээ тий. 자, 그렇기 때문에 이 세상에 있는 것들은 이런 육신의 정욕, 이런 안목의 정욕이 세상의 것이라고 하는 것을 사도 요한이 깨우친 거예요. За тэгээ элч яах юм гэсэн тэлээрээ тийм учраас эдгээр дээр энэ хоёр зүйлийг бүр заавал техникт нь оруулж өгсөн байж байгаа. Махботын хүсэл тачаал, нүдний хүсэл тачаал гэж оруулсан. 또 하나는 이생의 사랑이라고 그랬습니다. За гуравдугаар нь болохоор амьдралын бардамнал гэж хэлсэн тий. 자, 한국말에 이런 말이 있어요. 사람은 죽어서 이름을 남기도 호랑이는 죽어서 가죽을 남긴다. 이런 속담이 있어요. За солонгос нэг ийм зүрх зүгээдэг хүн үхэхдээ нэрээ үлдээдэг харин бар үхэхдээ арьсаа үлдээдэг гэж. 그러니까 자기의 이름을 남긴다고 하는 것은 뭐냐면 자신의 어떤 명예나 또 자신이 높아지고자 하는 그런 마음이 그 삶에 있어서 가장 중요하게 생각하는 마음이었다는 것을 보여주는 증거죠. Гэтэ энэ дээр одоо хүн үхэхдээ нэрээ үлдээдэг гэдэг нь болохоор би одоо хүүхдээ нэрээ яаж бахархууж үлдээх вэ? Ямар сайн зүйлтэй үлдээх вэ гэдэг дээр хүмүүс илүү нэг анхаарснаас үүдсэн үг гэж бол харж байна. 그래서 세상에서 사람들이 어떤 자기의 명예를 자랑한다든지 자기 학벌을 자랑한다든지 또 그런가 하면 어떤 사람은 자기의 재산과 또 자기의 자녀들과 그것을 끊임없이 자랑하는 사람들이 있습니다. Яг хүмүүсийг харах юм бол одоо энэ амьдралын бардам багтал гэдэг зүйл дээр үүгээр нэг тэжээгдэж эгогоо тэжээж амьдрдаг хүмүүс олон байдаг. Өөрийнхөө өнөөдөр хүртэл хураасан эд төрөнг өөрт нь өгчөрлөөр өгөгдсөн тэр хөөрхөн хүүхдүүгээ харж бахархдаг тий. Эсвэл өөрт нь байгаа зүйлс болгоноороо өөрийнхөө эгог тэжээж гоё байна, сайхан байна, тий хөөрхөн байна гэж хэлүүлэх гэдэг хичээж амьдрдаг хүмүүс байдаг. 그게 이생의 사랑이에요. Энийг болохоор амьдралын бардам багтал гэж хэлээд. 자, 이렇게 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 사랑이 영주주의 이단들이 가지고 있는 기본적인 세계입니다. 자, 이런 세계를 초대교회 성도들이 유혹을 받았다는 얘기예요. За тэгээ энэ гурыг хэлж байгаа нь тэр ичээхэн болохоор чинь тэгээ гүн ухааны шүтдэг үзэлтнүүдийн гол асуудлууд нь энд байна гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгээ энд байгаа буюу эцгийн хайр байхгүй харин эсрэгээр нь тэднэрт махбодын хүсэл байна, нүдний хүсэл байна, амьдралын бардам багтал байна гэж хэлсэн. 자, 그거에 대해서 사도 요한은 아버지로 쫓아온 것이 아니라 세상으로 쫓아온 것이라고 이야기를 합니다. Тэгээ эднэрийг болохоор элч яохны үсэлээр наад хүмүүс чинь энэ гурав зүйл рүү анхаарчна гэдэг чинь эцгийг мөшгөж эцгийн араас дагах гэж хичээж байгаа хүмүүс биш ээ. Харин энэ дэлхий рүү дагах гээд энэ дэлхий рүү хандаадлаад хичээж байгаа хүмүүс гэсэн үг ээ. Гэж хэлсэн. Тухайн үеийн тэгшнэр болохоор яг эднэрийн энэ одоо үйлдэлүүдийг дагаад үйлдэх сонирхолтой байсан байсан. 자, 여러분들에게 목회자의 비밀을 하나 가르쳐 줄게요. За тэгээд би та нарт тийм тий хончин хүмүүст байдаг нууцыг хэлж өгье. 목회자들이 기도하면 항상 하나님을 생각하면서 기도하고 하나님의 뜻을 찾으면 그 반대로 육신의 정욕을 따라서 안목의 정욕을 따라서 이생의 사랑을 따라서 살아가는 사람들이 눈에 보입니다. Одоо ингээ харах юм бол хүн ялангуяа хончин хүмүүстэй өөрсдийг эзний өмнө ичээд залбирдаг ийм хүмүүсийг харах юм бол тэр хүмүүс ялгадаг. За өөрөөр хэлбэл яаж ялах вэ гэхээр тэр махбодын хүсэл тачаал, нүдний хүсэл тачаал болон амьдралын бардам багтлууд руу анхаарлаа хандуулад ингээд хөтлөгдөд явж байгаа хүмүүсийг ингээд шууд хараад мэддэг. 자, 이 사람이 하나님을 진실로 믿고 따라가는 사람인지 아니면
하나님을 이용하는 사람인지 다 보여요. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хүн гаднаасаа хичнээн гоё ярьж иж болох ч гэсэндээ яг энэ хүний дотоод зүрх нь тэгээд эзнийг хайрладаг хүн юм уу? Эсвэл одоо энэ дэлхий рүү те энэ гурван зүйлс рүү ингээд нөгөө дутагдаад явж байгаа хүн юм уу гэдэг шууд хараад мэдэгддэг. 그래서 그것을 보고 그 사람들을 단계적으로 하나님께로 인도하기 위해서 기도하면서 때로는 가르치면서 인도하는 거예요, 목회자들이. Тийм учраас одоо эзэн тэр хүмүүсийг нэг мэдүүлдэг учраас энэ хүмүүсийг явж байгаа замаас нь тий залруулаад өөр тийш замууд өөр зам руу хөтлүүлэхийг хүсэж байгаа учраас эзэн одоо тэр юг хончдыг ингэ босгож байгаа гэсэн. 자, 하나님의 사람으로 돌아오는 사람은 그렇게 많지는 않습니다. За гэхдээ харамсалтай нь эзний хайрлуу буцаж ирж байгаа хүмүүс тийм олон биш байдаг. Олон байдаг. 대부분이 세상으로 치우치다가 하나님의 은혜에서 떨어져 나가는 사람을 많이 봤어요. Тэгээ дийлэхтэй яадаг гэхээр тэмцэлдэж байгаад эцсийн дүндэд дэлхийд дийлдэд явцсан хүмүүс олон байдаг. 자, 사도 요한의 눈에도 초대교회를 유혹하는 이 이단들이 이 세상으로 성도들을 끌어가고 있구나라는 것을 훤히 보면서 저들에게 경고의 메시지를 이렇게 던진 겁니다. 그래서. За тэг яг тэрэн шиг Илч Иохан ч гэсэндээ тэгээ тухайн үеийн итгэгч нарын ямар нөхцөлтэй байгаа гэдгийг харсан учраас тэднэрт ингээд сануулгыг бичиж юм энэ одоо үгийг явуулж байгаа тийм ээ. 자, 사도 요한이 왜 이렇게 경고하느냐면 17절 말씀해 보니까 이런 결과가 있기 때문에 그런 겁니다. За тэгээд тэгвэл Илч Иохан яагаад эднэрт ингэж одоо анхаадлаа хандуулаад захиад байгаа юм гэхээр 17 дээр яагаад гэдгийнх нь шалтгаан байж байгаа. 자, 이 세상도 그 정욕도 지나간다고 그랬죠. За 17 дээр юу гэсэлээрээ хорвоо хийгээд хорвооч өнгөрч чадна түүн дотор байгаа хүсэл тачаалууд нь ч гэсэн өнгөрөөд одчихно гэж хэлж өгсөн. 자, 우리가 세상에서 경험하는 모든 것들은 다 언젠가는 지나가는 겁니다. Бидний дотор тэгээ бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий бидний анхаарч байгаа энэ зүйлсүүд хэзээ нэгэн цагт угаасаа өнгөрч чадах нь тодорхой. 자, 우리의 육체가 강건하면 70이고 80이고 이번 주간에 우리 교회 집사님이 돌아가시고 94세에 돌아가셨는데 그렇게 오래 사셨어도 다 죽게 돼 있어 인생은. 지나가는 거. Ер нь бол хүний одоо тэ дундаж наслалт чинь 80 гэж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ сая өнгөрсөн 7 хоногт чинь пастрын чулааны нэг хүн өөд болсон шүү дээ тийм ээ. Тэр хүн бол 94 наслсан гэж байна. Магадгүй 94-өөс сонсохлоор хүмүүс өөстөө сайхан өндөр наслсан байна гэж бодох байх. Гэхдээ л хичнээн өндөр наслсан байлаа ч гэсэндээ өвхөн тодорхой л байгаа. 전도서에도 보면 솔로몬이 한 세대는 지나가고 또 한 세대가 돌아온다라고 얘기합니다. Тэгээд номлогчийн ус номыг харах юм бол тэрэн дээр ч гэсэндээ Соломон хэлсэн байдаг. Нэг үе өнгөрч дахиад нөгөө үе ирнэ штэ гэж бичсэн байдаг. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 한시적으로 살고 있다는 것을 깨닫는 것이 굉장히 중요합니다. Тэгээд тийм учраас бид нар ч гэсэндээ яг тэрийг ингээ ойлгох нь үнэхээр чухал. Мөнхөд амьдрах гэж байгаа юм шиг юм руу ингээд тэгээд тэмүүлж зүтгэж ингэх биш. Энэ төр зураг штэ гэдгийг бид нар ойлгож амьдрах нь үнэхээр чухал. 그 성경에 보면 여러 곳에 그런 메시지를 여기 주의 종들이 많이 증거했어요. За тэгэхээр Библиэлд болохоор тэ одоо энэ ухаарл өгөх тэ үгнүүд энэ тэнд ингээ олон газар бичигдсэн байгаа. 자, 여기 야고보서에도 여기 4장 14절에 이런 말씀이 있습니다. 야고보서 4장 14절. Яаковоос 네, 4장 14절. за Яаков 4-ийн 14 дээр ийм үг байгаа. 자, 그거 한번 읽어보세요. За Яаков 4-ийн 13-ыг хэлээ харъя. 14. Яаков 4-ийн 14 дээр юу байгаа гэхээр амчин маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зур үзэгдээд дараа нь арилах уур манан шүү дээ гэсэн. 어찌 보면 인생에 대해서 정의를 아주 짧게 이렇게 잘 얘기해놨다고도 볼 수 있습니다. За энэ дээр харах юм бол хэлсэнтэй хүний амьдрал гэдэг чинь насаараа би чамтай амьдрах юм бол зүтгээд байдаг. Гэтэл яг тэр яриад байгаа насаараа гэдэг үг чинь тийм үнэн хуурамч үгээ. Хүний амьдрал чинь зөвхөн хэсэгхэн зураагаа гэж хэлсэн. 잠깐 보이다가 없어지는 안개라고 표현했습니다.
Энэ дээр бүр юутай зүйрлсэн бэ? Түрхэн байж байгаа алга болчтой уур маанан гэж хэлсэн. 저와 여러분의 시간이 아무리 뭐 80년, 90년을 살았어도 하나님 편에서 볼 때는 그 잠깐 보이다가 없어지는 한 세대일 뿐이에요. Тэгээ бид нэр магадгүй тестээ урт амьдрах юмсан хэдэн хоног нэмэх юмсан гэд магадгүй 80 90 жил амьдрах бах тий амьдралаа гэхэд чинь 90 100 жил амьдрсан ч гэсэндээ яг бидний хувьд бол өндөр их юм шиг боловч Бурхны харахад бол тэр чинь зөвхөн түрхэн зур байжод өнгөрөх уур маан шиг л харагдчихсан гэсэн. 우리가 살아가는 세상도 마찬가지입니다. 이 세상도 끊임없이 바뀌고 새롭게 또 때로는 더 새로운 것이 나타나고 만들어지잖아요. Тэгээ бид нэр энэ дэлхийг харахтаа ч гэсэндээ мөнхөд юм шиг ингээд буруу бодоод амьдраад байдаг. Та харах юм бол тасралтгүй өөрчлөгцөөр л байгаа. Нэг байж тал гяс нэг юм өөрчлөгдөв. Дахиад нэг шууд өөрчлөгдсөн. Өө ийм болцсон юм аа. Харин тийш үү. Өө ийм болцсон юм уу. Өө за за гэд ингээд тасралтгүй юмд өөрчлөгцөөр л байгаа. 세상도 이렇게 바뀌고 지나가는 겁니다. 인생도 바뀌고 지나가는 것이고 Энэ дэлхийг яг ингээд үнэхээр өөрчлөгдөөд өнгөрөөл ингээд. Тэгээ энэ дэлхийд тэгээ зөвхөн тэгж байгаа биш. Бид нар ч гэсэндээ өнгөрөөл яваад байгаа. 자, 그런데 여기에서 결과가 끝나는 것이 아니라 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거한다고 그랬습니다. За та 17-гийн сүүлээсийг харах юм бол ингээд бол бүх юм дуусчих юм уу гэсэн чинь юу гэсэн хэлээрээ харин Бурхны хүслийг үйлдэг чинь мөнхөд оршмоо гэж хэлсэн. юм байна. 언젠가 우리가 반드시 하나님의 진짜 앞에 서게 될 겁니다. 우리가 언젠가 반드시 하나님의 심판대 앞에 우리가 죽게 되면 서게 될 거라고요. бид нар те эзний шүүлтийн ширээний өмнө бүгдээрээ заавал зогсно гэдэг сонссон те. 이 때문에 우리에게 주어진 시간은 어찌 보면 하나님께서 이 땅에서 영원한 미래를 위해서 준비하는 또 미래의 열매를 만들어내는 시간이라고 보면 됩니다. Тэгэхээр бид нар энэ дээр харах юм бол юу гэж харж болох вэ гэхээр угаасаа ирэх тэр өдрүүд тодорхой байна. Эзний шүүлтийн ширээ байна. Тэнд та зогсно гэж байгаа. Би ч зогсно. Гэтэл тэгэх юм бол яаж нэг юм чинь одоо яг өнөөдөр танд өгөгдөж байгаа энэ цаг хугацаа, энэ сурах боломжийг өгч байгаа энэ цаг хугацаа одоо танд байна гэвэл Бурхан таныг шүүлтийн ширээний өмнө чи очихоос өмнө одоо наана байгаа дэр гэлс бэлтчихээ. Тэ? Газ үр чимс гаргачаа. Тэ очиод хэл хөвгтэй болчихоо гэд өгөгдөж байгаа ийм нандин цаг хугацаа буюу боломж гэсэн үг. 그래서 그 기회의 시간을 깨닫지를 못하고 철저하게 지나가는 육체를 위해서 살아가는 어리석은 사람이 되지 말라고 깨우쳐주는 거예요. Гэхдээ харин тэ яг энэ боломжийг тэ дахиад олдохгүй байж болох байхгүй юу? Угаасаа дахиад олдохгүй л. Гэтэл энэ дээр бид нэр болохоор яг одоо надад ийм хэрэгтэй байна гэд би махбодынхаа хүслийн дагуу яваад мэдгүй чадахгүй завгүй ингээд яваад болохоор яах вэ гэхээр энэ хүмүүсийг харахтаа ёрхон ийм битий байгаа ч гэж хэлж өгсөн. 오직 여기 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라 라는 말씀은 어찌 보면 하나님의 진리를 깨닫고 그 안에서 자기를 하나님의 사람으로서 마땅히 만들어가는 사람은 언젠가 하나님 앞에 큰 상급이 있다고 하는 것을 사도 요한은 이야기를 합니다. Тэгээ 17-гийн сүлд төр хэлсэнтэй харин Бурхны хүслийг үйлдэгч нь мөнхөд оршноо гэж хэлж байна. Бид нэр өөрсдийн махбод биш те эзэн Бурхны хүсэл рүү анхаарах тусам угаас анхаарсан ч гэсэн ялгаахгүй энэ амьдрал өнгөрөөд одно. Гэхдээ би эзний шүүлтийн ширээний өмнө очлоо. Түүний өмнө хараад нь те мөнхөд амьдрах энэ шагналыг бүртнэ гэсэн үг. 그렇기 때문에 사도 요한은 육체를 따라 살게 하려는 이 거짓된 자들에게서 자신을 지키고 세월을 낭비하지 말고 하나님의 뜻을 따라서 바른 진리 안에서 자기를 만들라고 결과적으로 권면하는 내용이에요. Тэгэхээр тийм учраас элч яах юу гэсэн хэлээрээ хүмүүст хандаа те Түрхэн ингээ өнгөрөд алах болох хэмээх мөнхийн юм шиг битгий бодооч тэ буюу цаг хугацаа ингээд одоо ингээ байж байгаагаар үргэлжил байх юм шиг битгий бодооч буюу цагийг ингээ битгий дэмий үрээч харин цагийг дэмий өрөхгүйгээр эртхнээс ингээ ухаарад
Тэгээд энэ дэлхий рүү биш Бурхны хүсэл рүү анхаараач гэдэг ингэ хэлж өгсөн. 자, 여기 18절에 아이들아, 이것이 마지막 때라. 적그리스도가 이르겠다 함을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리스도가 일어났으니 이러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. 이렇게 사도 요한이 얘기합니다. Тэгээд цаашаа хоёрдугаар нэгдүгээр явах нь 2:18-ыг харах юм бол ингэсэн. Нялхсаа. Энэ бол сүүлийн цагаа. Тэгээд эцсийн цаг хугацаа. Христийг эсэргүүцэгч ирж байна гэж та нар сонссончлон одоо ч гэсэн Христийн эсрэг байгаа хүмүүс олноор гарч ирж байна. Энэ нь эцсийн цаг гэдгийг би хэдүүлээ үүнээс мэдэж болно гэж хэлсэн. 어찌 보면 초대교회 많은 성도들이 지금 위기 가운데 있다고 하는 것을 경고하는 메시지죠. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол эндээс бид нар юу мэдж болох вэ гэхээр тухайн үеийн итгэгч нар ч гэсэндээ үнэхээр нэг тийм цаг үеийн амар тайван байдал дотор байгаагүй гэдгийг мэдэж болно. Тэд нар ямар их тийм нөгөө нэг юутэй одоо имэслэлт дунд те аюултууд байсан бэ гэдэг эндээс харж болно. 자, 마지막 때라고 하는 것은 이 마지막 때라고 했는데 여기 초대교회부터 지금까지 2000년이 지나서도 세상은 여전히 있기 때문에 어떻게 왜 사도 요한이 그 당시에 왜 마지막 때라고 그랬을까? 뭐 우리가 생각해 봐야 돼. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас элч яахан гэсэн тийм ээ. Энэ чинь одоо бидний одоо энэ өнцгөөс харах юм бол тэр чинь юу одоо сүүлийн үе вэ те дөнгөж эхэлж исэн үеийн тэр үед байсан шүү дээ гэж бодмоор. Гэхдээ тэгвэл элч яахан яагаад энэ үед нь те бүх зүйл дөнгөж ингэ эхэлж байгаа манай энэ эхлээд удаг байгаа энэ үед энийг болохоор эцсийн үе гэж ярьсан болоо гэдэг дээр бид нараас анхаарлаа хандуулаад хэдлээ бодох хэрэгтэй байгаа. 자, 마지막이라고 하는 의미가 어떤 의미일까요? Тэгвэл энэ дээр хэлж байгаа эцсийн гэдэг үг гарч ирсэн. Эцсийн цаг гэдэг үг нь ямар утга болоо та юу гэж бодож байна? 나에게 주어진 시간이 얼마 남지 않았다라는 경고입니다. За энэ нь болохоор юу гэсэн үг эцсийн цаг гэдэг утга нь болохоор чинь за надад өгөгдсөн эзнээс өгөгдсөн тэр боломж надад өгөгдсөн тэр цаг хугацаа нь парк үлдээгүү дээ гэсэн утга явж байгаа гэсэн. 우리가 열매 맺을 수 있는 시간이 얼마 남지 않았다. 그런 뜻이 담겨 있지. Өөрөөр хэлэх юм бол ганцхан өөрийгөө хэлж байгаа биш тийм ээ. Эцсийн өдрүүд гэдэг нь эзний өмнө үр жим сургуулах тэр өдрүүд чинь олон биш шүү гэдгийг сануулж байгаа гэсэн. 우리가 개인적으로 보면 우리 개인들도 다 마지막 때가 있는 것 같아요. Бид нарыг харах юм бол тийм одоо хэдүүлээ хүн болгоно харахад чинь өөртөө ч гэсэн өнгөөд үзэхэд чинь энэ надад өгөгдсөн энэ цаг хугацаа богинохон гэдгийг хэлж өгч. 그 사도 요한은 초대교회의 이 마지막 때를 성도들 개개인에게서 너희가 스스로 마지막 때인 줄 알라고 좀 경고의 메시지를 보내면서 왜 마지막 때인가를 이야기를 하죠. За тэгэнгүүт энэ дээр яасан гэхээр бид эцсийн цаг үе гэдгийг үүнээс мэдэрээ гэж хэлсэн. За тэгэнгүүт тэрний дараагийнх нь харах юм бол яагаад үнийг эцсийн цаг гэж байгаа юм бэ гэдэг нь харагдаж байгаа. 자, 예수님이 적그리스도가 일어날 것을 마태복음 24장에서 말씀하셨는데 지금 적그리스도가 많이 일어났다는 거예요. За энэ хуурамч Христийн талаар эзэн Есүс өөрөө ч гэсэндээ сануулж ирсэн. Ялангуяа Матай номны 18 14 дэх бүлгийг харах юм бол тэрэн дээр ч гэсэндээ энэ хуурамч Христийн талаар сануулж байгаа. 자, 적그리스도는 여러 가지 모습으로 등장을 합니다. За тэр хуурамч Христүүд яг л янз бүрийн төрхөөрөө гарч ирнэ гэж хэлсэн. 자, 첫 번째 적그리스도의 모습은 거짓된 진리를 가지고 나타납니다. За хамгийн нэгдүгээрт хуурамч Христийн хамгийн одоо бид нар олж мэдэх ёстой гол зүйл юу гэхээр тэд нар үннийг биш хуурамч зүйлийг заадаг. 자, 그들에 대해서 뭐라고 하냐면 거짓 선지자, 거짓 그리스도 그렇게 표현하죠 우리가. Тэгээ хуурамч зүйлийг заадаг. Тэгэн гутаа тэрийг бидний юу гэхээр хуурамч ишүүсүүлэгч нар хуурамч Христэд гэж хэлдэг. 그런가 하면 적그리스도는 교회를 세속화시키는 모습으로 나타납니다. 세속화. 그러니까 쉽게 표현하면 성도들을 아까 이게 세상을 사랑하지 말라고 했는데 세상을 사랑하도록 그렇게 유혹을 던지는 모습으로 나타난다. Тэгээ эдгээр яадаг гэхээр хуурамч Христнэр эрэхтэй хүнийг бидний чихээ эзэн болохоор чи бидний гимээс татаж гаргах гэдэг ирж байгаа шүү дээ. Гэтэл хуурамч Христэд яадаг гэхээр эсрэгээр нь худлаа яриад хүмүүсийг мунхруулад гим рүү оруулах хичээдэг гэсэн. 그래서 유다서에는 노아 시대의 어떤 죄악상을 얘기하면서
사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가 들더니 그런 말씀을 했지요. За тэгэнгუთ юудаа юу гэсэн гэхээр Ноагийн үеийг тэгж хэлжсэн дээ. Хүмүүс идэж ууж ундаж хэвтэж нөхөрт гарч гэрэлцгээж байваа гэж хэлжсэн. 그러니까 하나님의 사람이 세상적으로 살아가도록 유혹을 던지는 것이 적그리스도라는 것을 알 수 있죠. Тэгэхээр яг энэ мэтчлэн хүний амьдралыг буюу бид нарыг тэг яг хамар доорх амьдралуудаа хараад энэ рүү анхаарлыг хандуулах хуйцаар хамар тайван юм шиг байлгадаг тэг буруу зүйл рүү урддаг тэг ийм хүмүүсийг хурамч Христэд гэж хэлдэг байсан. 그런가 하면 후서 3장을 보면 2절에 그렇게 말씀하고 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 이거 쭉 이렇게 나오는데 이 말씀 속에서 적그리스도가 어떻게 성도들을 미혹하는지 알 수가 있습니다. 네, 목사님 무슨 몇 디모데후서 절이라고? 3장 디모데후서 3장 1절 5절에 있는 말씀이 그런 말씀인데 특별히 적그리스도들이 어떻게 보면 그리스도인으로 하여금 세상적으로 살아가도록 유혹하는 그 메시지가 여기에 들어있어요. За тэгэнгუთ тэднийг одоо энэ одоо юу нэ Христ эсрэг хүмүүстэй антихрист гэж нэрлэдэг эдгээр хүмүүсүүд яадаг гэхээр юу гэдэг талаар нь 2 дугаар Тимот номны 3-ын 2-оос 5 дээр тэр чигээр байж байгаа. 그리고 세 번째로는 이 적그리스도는 교회를 핍박하고 대적합니다. За дараад нь болохоор бид нар яадаг гэхээр энэ хуурамч Христүүд яадаг гэхээр чуулганд орж ирээд хүмүүсүүдийг сүрдүүлдэг. 때로는 세상의 권력이 적그리스도가 될 수가 있어요. За бас тэгэхэд яадаг гэхээр ийм хүү одоо ийм Христийн хуурамч Христийн дүр төрхүүд эрх мэдэл дотор ч гэсэн бас нуугдж идэг. Буюу тий одоо нөгөө удирдах албад тушаалцсан гавцсан гэдэг. 예배를 드리지 못하게 한다든지 또 예배를 드리면 감옥에 가둔다든지 뭐 이런 불의한 행동들을 적그리스도는 합니다. За тэгэнгუთ ялангуяа эрх мэдэл дотор антихристэд ороод ирэхлээрээ чуулганы цагийг өөрчлөх, чуулганд явуулахгүй байх, тэ явуулаад ирэх бүтэн дүрм зөрчснөөр ингээд одоо нэмтэглэж тэ шоронд хийх ч юм уу тэ иймэрхүү асуудлууд ч гэсэн үүсдэг. 그래서 적그리스도는 크게 이 세 가지 모습으로 교회를 핍박하고 또 성도를 넘어뜨리는 그런 일들을 한다는 것을 우리가 염두에 둬야 돼요. 그런 모습들이 많아졌다는 겁니다. 초대교회도. За тухайн үед болохоор сая энэ нэг антихристэд хийж ирсэн иймэрхүү зүйлсүүд нь үнэхээр ингээ газар авч ирсэн гэж. 그럼 지금 얼마나 많아졌을까요? Тэгвэл одоогийн байдлыг хэдлээ бодож үзье л да. Одоогийн байдлыг харах юм бол одоо хэрэг байгаа лээ. 그때보다도 다양한 방법으로 적그리스도 세력이 나타났어요. Тэгээ одоо харах юм бол тухайн үеийг бодох юм бол харьцангуй олон төрлөөр тэг хүмүүсийг буруу татгаад ингээд одоо яаж чинь ажиллаж чинь тий. 거짓 진리가 난무합니다. За 거짓 진리. 진리. 제 진리라고 하는 것은 거짓된 하나님의 말씀에서 떠난 것. 그게 거짓된 진리예요. 하나님 말씀에서 잘못 해석한다든지 잘못 가르친다든지 잘못 인도하는 것이 다 거짓된 진리인데 그러한 것들이 너무 많다는 거예요. За одоо жишээлбэл тэднэрт ингээ яаж гэхээр хуурамч үнэн буюу те яг Библийг заагаад яг Библи дээрээс ингэхээс илүүгээр Библийг заахтаа өөр зүйлтэй хойл заадаг. Эсвэл Библийг хөрвүүлээд хүмүүст амжуулахтаа ч гэсэндээ буруу өнцгөөс нь амжуулдаг ч юм уу те ийм хүмүүс ч гэсэн маш олон байгаа. 또 끊임없이 세상으로 육체로 살아가도록 끊임없이 유혹을 던지지요. За тэгэнгუутаа энэ дэлхий рүү бие махбод руугаа тий анхаарал хандуулахын тулд анхаарлыг одоо хандуулахын тулд тасаалтгүйгээр ингээд уруу тацаалах. 자, 그런가 하면 교회를 핍박하고 교회가 하나님 앞에 예배할 수 없도록 여러 가지 모습으로 핍박하는 그런 나라와 민족들도 있습니다. 그게 적그리스도예요. Тэгэхээр одоо ингээ харах юм бол бас энэ хуурамч Христ итгэлтүүд хүмүүс чуулганы бүтэн ингээ уруу татаас гадна яадаг гэхээр эсний өмнө бүр буруу явуулах нь хүртэрдэг. 자, 그런데 이 적그리스도가
어디에서 시작됐는지 사도 요한은 깨우쳐 줍니다. 이 19절 말씀에서 За одоо энэ дээр харах юм бол 19 дээр ишлэл дээр юу гэж байна гэхээр 저희가 우리에게서 나갔으나 그랬어요. мгм. За энэ дээр юу гэж байна гэхээр 19-ийн эхний хэсгийг харах юм бол бидний дундаас гарсан боловч биднийх бишээ гэж хэлсэн. 자, 이 적그리스도가 우리에게서 나갔다. 다시 말하면 이 영주주의 이단들처럼 교회 안에 들어와서 또 사도 바울이 갈라디아라든지 로마서에 말씀하는 그 유대인 율법주의자들이 교회 안에 들어와서 자꾸만 진리를 무너뜨리는 거예요. 자, 그래서 그러한 사람들을 우리에게서 나갔다라고 사도 요한이 표현하는 거예요. мгм. За тэгэнгუთ одоо тэд нарыг харангуут тэд нар бол биднээс анх гарсан анх биднээс ингээд одоо биднээс үүдэлтэй. Гэхдээ тэд нар одоо яасан гэхээр дундаас биднэрийг биш болсон гэж хэлсэн. 그렇기 때문에 우리가 참 교회 안에서 같은 신앙생활하는 사람이 이단이 돼가지고 잘못된 것을 가르치는 사람들은 간혹가다 보게 되는데 저도 우리 교단에서 그런 대학원생들을 본 적이 있습니다. Мгм. За тэгэнгუთ энэ чи биднэрийг мөртлөө бидний тунд байгаа хамтдаа бүр ингээд цуг суугаад сураад тий чуулган дотор нэг ижлэх ингээд хүндэтгэл хөргөөд эсвэл нөгөө нэг бүр ингээд тэр бүх Библийн сургуульд ч гэсэндээ хамт ороод явдаг хүмүүс ч гэсэн байдаг гэж. 우리가 교회를 생각할 때는 교회는 좋은 곡식들만 있다고 생각하는데 성경에 보면 가라지가 분명히 그 안에 있다고 그러죠. Мгм. За тэгээд харах юм бол тий Библиэлд ч гэсэн энэ талаар бүр тодорхой хэлсэн байж байгаа. Угаасаа тэр дотор ингээд байгаа шүү гэж хэлсэн. 양의 우리에도 염소가 하나씩 있는 것처럼 똑같습니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бидний соёлоор бол тий хонь дунд ямаа байж идэгтэй гэж хэлэх гэсэн үг. 자, 그렇기 때문에 우리가 교회 안에서 적그리스도 세력을 만들어 나가지 않도록 때로는 적그리스도는 교회에서 나갔구나라는 지각을 가지고서 판단하는 것이 어찌 보면 그들과 싸워서 자신을 지키는 지혜로운 모습이라는 것을 알 수가 있습니다. За хэдлээ энийг харах юм бол те бид нар ч гэсэндээ энэ дундаас яг одоо чуулгуудтай ч гэсэндээ тийм хонь болоо ямаа шиг хүмүүс байгаа учраас эдгээр зүйлсүүдийг ялгаж саалгах тийм мэрэгэн ухаантай байх гэдэг чих хэрэгтэй. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. За хэдлээ түр 오늘 모든 이단들이 교회에서 나갔습니다. Тэгээ өнөөдрийн одоо өнөөдөр хэдүүлээ ярьдаг буруу урсгалынхан гэж ярьдаг хүмүүс чинь яг харах юм бол суурь нь тий чуулганаас гарсан хүмүүс олон байгаа. Чуулганаас үүсэлтэй. 우선이 네. 그 조언을 하나 드리자면 여기에 그 여기다가 하셔도 될 것 같은데 여기다. 여기다가 여기 흰색에다가 흰색 네네네. 방금 거기 여기다가 하면 좋은데 이게 이렇게 네, 거기 딱 좋을 것 오, 같아. 네, 이것도 괜찮네. 네, 이게 딱 좋을 것 또 같아. 이단들이 교회 안에서 나간 데가 한국은 거의 100%다 그렇습니다. Ер нь бол одоо жишээлбэл Солонгос чуулганы хувьд авч үзэх юм бол бараг 100% тийм байдаг гинэ. Анхнаасаа дандаа зүр суглаанд хөөрхөн зүгээр явж ирсэн нөхдүүд орж ирдэг. Тэгээ дандаа гажчихдаг. 여러분들이 세상에서 가장 큰 이단들이 누구냐면 누구라고 생각합니까? 세상에서 가장 큰 이단들. Бид нэр ингээл буруу урсгалынх ингээд зөндөө ярьдаг штэ тий. Тэгвэл тэр буруу урсгал дотроо ингээд одоо энэ хамгийн аюултай хамгийн том буруу урсгал нь ямар урсгал гэдгийг мэдэх үү? 어디 같아요? Хаана бол Шин тэнгэр, шин газар ах. 그 신천지 아닌가요? 바프티스트. 가장 큰 이단은 이슬람이라고 하는 이단이죠. 이슬람. 이슬람. 이슬람도 그 사람들이 가지고 있는 그 경전에 대부분 성경을 짜집기 위해서 만들었습니다. Одоо нөгөө нэг хамгийн том тэр буруу урсгал нь болохоор муслим шашныг хэлж байна. Ислам гэх тий. Тэгээ тэднийг харах юм бол тэдний гол одоо барьж байгаа тэр судар нь Библиэс гаралтай. 그래서 성경에 비슷한 교훈들이 이슬람 경전에는 아주 많아요. Тэгээ тэр нөгөө нэг исламын шашин дангууд яадаг гэхээр яригдж байгаа сургамжууд байгаа даа ш. Тэр сургамжуудыг харах юм бол
Библиэд тун төстэй сургамжууд маш ихтэй. 그런데 그 사람들은 그 모든 그 쉽게 얘기해서 선지자들 중에 마호메트를 최고로 여기죠. 마호메트. 아하, 모하메드. 예, 예. 몽골어로 모하메드. 아하. 무하메트. 예, 우리 마호메트라고 그러는데 무하메트. 어, 아하. 그 사람을 최고로 여기죠. Тэгээ тэдний одоо юу хэлэхдээ нөгөө тэр ислам шашнуудын чинь хамгийн одоо гол аврагч гэж үздэг хүн бол Мухаммед гэж байгаа тийм Монголоор бол. 그 사람을 예수님의 자리에 놓았습니다. 하나님의 대언자라고 그럽니다. 하나님의 대언자. 그 알라의 대언자라고 그러죠. 알라라는 단어가 히브리어로 알라라는 단어는 알은 엘이라는 데잖아요. 보라 하나님이라 그런 뜻이에요. 사실은 그 단어가 알라가 보라 하나님이다 그런 뜻입니다. Одоо ингэж хэлдэг чинь бид нар нөгөө нэг ингэж тэр Мухаммед болохоор чинь яг Есүсийн байр суурийг эзэлдэг те тэдний хувьд бол Мухаммед бол Аллахын одоо тэ бүлээн зөвшөөрсөн аврагч гэж ингэж үзэж. Гэтэл тэр Аллах гэж монголоор ярьдаг тэр хүмүүсийн тэр нэрний утгыг хэдүүлээ бодож үзэх юм бол Аллах гэдгийнх нь ал гэдэг нь бол хорчин ээл гэсэн утгатай бай. Ээл буюу бурхан гэсэн утга. Эзэн бурхан. Тэгэнгүүт Аллах гэдэг нь бол орчин эзэн бурханыг харагтун гэсэн утга явдаг гэдэг. Аллах гэдэг. 그리고 천주교 우리가 로맨 캐톨릭 있지요. 로맨 캐톨릭은 그것도 가장 큰 이단입니다. Ромын католик ч гэсэн бас эдэн юунд буруу урсгалд ордог гэнэ. 자, 카톨릭은 우리 개혁주의, 지금 우리 신학교도 그렇지만 지금 현재 우리 모든 교회들은 개혁주의 교회입니다. 어찌 보면 로맨 캐톨릭의 잘못된 진리에 대항해서 어떤 초대교회로 돌아가자고 하는 종교개혁주의 신앙을 갖고 있는 그런 단체들이 어떻게 보면 세워진 것이 신교가 모두가 다 개혁주의 교회라고 볼 수 있어요. Тэгэхээр одоо ийм 근데 목사님 그 католик은 네. 너무 그 옛날적인 그 뭐랄까요? 옛날적인 그 개혁으로 해서 옛날적인 그 생각으로 계속 이렇게 이어지고 있는 그런 아니, 카톨릭 아니에요. 자체가 신학이 성경하고 맞지 않는 이단적인 요소가 아주 많습니다. Одоо бид нар нэг Ромын католик гэдэг гэхэлэр чинь нэг тийм биднэртэй л адилхан христийн хүмүүс шиг бодоод байдаг шүү дээ. Гэтэл тэр Ромын католик болохоор шинжлэлийн үеийг ороод ирэхлээр тэрэн дотор нь Библиэс өөр агуулгууд маш олон байдаг гэнэ. 자, 여러분들이 쉽게 이해할 수 있는 건 뭐냐면 예수님의 어머니 마리아를 성모 마리아라고 그래요. 성모. За жишээлх юм бол одоо бидний хүмүүс Есүсийн их Мари шүү дээ тийм ээ. Тэгээ Мариг болохоор чинь ариун их гэж үздэг. 거기 성자가 성모할 때 거룩한 어머니라는 뜻인데 그 성자는 하나님의 위치에다가 둔 겁니다. 사실은. Ийм юм байна. Одоо бидний хөр болохоор ч нэг Мариг болохоор чинь тэ цэвэр эмэгтэй, онгой эмэгтэй гэдгээр мэднэ. Гэтэл католикийн хувьд болохоор ариун их гэж Мариг үзэж байгаа яг гол шалтгаан нь юу гэхээр тэр ариун гэдэг утга ба шүү дээ. Энийг болохоор чинь онгой эмэгтэй гэдэг утгаасаа биш ариун бурхантай адилтгаж үздэг юм. 그리고 천주교회는 마리아는 죄가 없다고 가르칩니다. Тэгэн утаа одоо тэр нөгөө нэг католик яадаг гэхээр Мариаг гимгүү гэж үздэг юм. 또 마리아에게 기도하면 하나님이 들으신다고 그렇게 믿는 거예요. 또 마리아에게 기도하면 병도 낫고 모든 것이 형통한다고 그렇게 이야기를 합니다. За тэгдэм байх. Тэгэн гутаа Мариаг гимгүү бас бурхны дайр сүртэй ижлэхэн гэж үздэг учраас тэд нэр Мария тандан залбирах юм бол өвчин эдгэн тэ Мария тандан залбирах юм бол асуудал шийдэгдэнэ гэж ингэж үздэг. 그게 이단설이에요. 이단설. Ингээ харах юм бол яхаарахгүй буруу урсгал руу боловч тий. 저들은 삼위일체 하나님을 믿지 않습니다. Бид нэр болохоор чинь юунд итгэдэг? Бид нар чинь гурвал бурханд итгэдэг. 왜 그렇죠? Яагаад гурвал гэж ярьж байгаа лээ? 성부, 성자,
성령, 성모가 들어가요. 사위가 되는 거예요. 사위. 성부, 성자, 성령, 성모. 그렇게 만들어 봅니다. Тэгээ бид нар болохос чи гурван л бурханд итгэдэг штеп. Ариун эцэг, ариун хүү, ариун сүнс гэсэн гурван зүйлд итгэдэг. А гэтэл ромчууд тэр католикууд яагаад явчихдаг гэхээр энэ гурвыг чинь дөрв болгоо явчихдаг юм байна. 자, 그래서 Ариун 여러분, эцэг, ариун хүү, ариун эх, ариун сүнс гэдэг ингэ явчихдаг. Дөрв болгоо явчихдаг. 자, 그게 아주 잘못된 겁니다. 아주. Мгм. 그런가 Ингээ 하면, хаалт чинь чинь бүр өстө завхарсан юм болоо авчихсан тийм. 자, 천주교회는 이계명이 없습니다. Нэ. 10계명 중에 이계명이 없어요. 출애굽기 20장에 보면 10계명이 나오는데 여기 두 번째 계명이 없어요. 천주교는. 10계명이라고 오. 써 있는 곳에 두 번째 계명이 없습니다. 아, 그럼 10계명 아니고 9계명인가요? 아니에요. 그들도 10계명이라고 하는데 예. 2계명을 없어 치워버렸어요. 헐. 2계명이 뭐냐면 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 위로 하늘에 있는 것이나 아래 땅에 있는 것이나 땅 안에 물속에 있는 것은 어떤 형상도 만들지 말며라고 써 있잖아요. 근데 천주교 성경에는 이 글자를 없애치웠습니다. 없애치우고 또 10계명에서도 이걸 없앴어요. 왜냐하면 열 천주교에서는 번째는 뭐예요? 그래서 10번째 계명을 두 개로 나눴어요. 10번째 계명을. 아, 10번째 계명을 두 개로 나눠서 9계명, 10계명이라고 하는데 음. 제가 한번 천주교 10계명을 언젠가 다음번에는 제가 10계명을 여러분들에게 한번 보여드릴게요. 얼마나 우스운지. 그 성경은 내가 이제 천주교 성경이 있는데 성경에 이 출애굽기에 있는 말씀 중에 이 4절 말씀이 사라졌어요. 이게 보통 심각한 문제가 아니에요. 그걸 잘못 번역을 했습니다. 번역을 또 이상하게 번역을 했어요. 그러니까 이게 어떤 이단들이 어떤 어떤 의미인데? 성경을 뭐 제 마음대로 없애치우고 또 10계명도 제 마음대로 그렇게 할 수 있느냐. 얼마나 용감하면 그럴까 한번 생각해 보죠. Одоо ийм юм байна. Тэгэнгүүтээ тэр нөхдүүд чинь бас бүр илүү ноцтой юм нь юу хийсэн гэхээр Итлэл номны 20 дугаар бүлэг дээр 10 хууль гэж байгаа шүү дээ. За тэгэнгүүт дээр 10 хуулийн чинь 2 дугаар хууль буюу одоо тэр 24 дээр байгаа хгүй өөртөө зориулан шүтэн бас дээр нь тэнгэр дэх доор газар дэх газрын доор усан дэх ямар нэгэн дүрсийг бүү хий гэсэн ийм одоо эсэг байгаа хгүй. Энийг нь бүр тэдний чинь бүр устгацсан байна. Бүр байхгүй болгоцсон. За тэгэх юм бол одоо энэ католикууд чинь тэгвэл 10 хууль биш 9 хуультай юм уу гэж бодсон чинь үгүй гэн. Тэд нар адилхан 10 хуультай. За тэгээ яагаад 10 хуультай болцсон гэсэн чинь 10 дугаар хууль нь шүү дээ. Одоо энэ 10 хуулийн манай 10 хуулийн 10 дахь хууль гадаас тэрийг нь дотор нь 2 хугаад 9 10 гэвчихсэн байна. Тэрийг 2 또 천주교에서는 교황부 өөрсдийнхөө нөгөө нэг одоо хуулийн дээр адилхан 10 хууль гэж ярьдаг. Тэгээ хамгийн гол нь одоо манайхнаар бол 10 дугаар хуулийн 2 дахь нь бүр байхгүй гэж тэнд. Тэгэхээр пастор дараад нь магадгүй та нарт одоо энийг ингээ авчиж харуулнаа гэж байхгүй. Тэгэхээр бүхэл бүтэн библийн ишлэлийг авч хаяад ингэдэг чинь үнэхээр болохгүй агуулга шүү дээ тий. 또 천주교에서는 교황 무호소를 주장합니다. 교황 무호소. 다시 말하면 교황은 죄를 짓지 않고 교황은 무호하다, 실수하지 않는다. 그렇게 주장을 해요. 그 교황이라는 게 지금 뭐예요, 목사님? 교황은 뭐냐면 지난번에 요한 바오로 이사가 지금 죽었잖아요. 그 사람 교황이잖아요. 천주교의 수장을 교황이라고 그래요. 로맨 바티칸 성당에 있는 그 교황이 있죠. 네. 그 사람은 무호하다고 가르칩니다. 무호하다. 자, 그 사람 죄가 없고 실수하지 않는다 그렇게 가르치죠. 자, тэгээ бас ингэж юм. Тэр нэг одоо католикийн дээд тэргүүний чинь хамблам гэж яриад байгаа шүү дээ. Манайхаар бол тийм. Гэтэл тэр хамбламыг болохоор за хамблам бол алдаа гарахгүй гэж үздэг юм. Өөрөөр хэлбэл хамблам бол ариун эцэг гэж ярьдаг шүү дээ. хамблам бол гимгүй гэж үздэг. 그리고 천주교에서는 교황의 가르침이 천주교 교황청에서 칙서를 보내거나 어떤 문서를 보낼 때 그것이 성경보다 위에 있습니다.
За тэгэнгүүтээ бас хамблам ямар нэгэн тушаал гаргалаа гэж бодъё л доо. Тэ хамблам за одоо энэ шашны урсгалыг ер нь ингэнэ тэгнэ гэсэн ямар нэгэн тушаал гаргалаа гэж бодоход тэр хамбламын гаргасан тушаал нь Библиэс дээгүр чухал тоосогддог гэнэ. 또 천주교의 가장 큰 문제는 뭐냐면 구원론에서 큰 문제가 있습니다. Тэгээд тэр авралын онол дээр ч гэсэндээ маш ингээд нөө зөрүү гарч эхэлдэг. 그 구원론은 우리가 생각하는 예수님을 믿어서 구원받는 것이 아니에요. 음. 예수님을 믿어서 구원받는 것은 한 방편일 뿐입니다. 거기 천주교에서는. 음. 그도 한 방편일 뿐이고 마리아에게 요청한다든지 마리아에게 요청을 해서 구원을 받고 때로는 착한 일을 하면 구원을 받는다라고 가르칩니다. Одоо ингэ тийм ээ. Тэр авралын онол дээр болохоор чи бид нар эзний илгээсэн Иесус Христэд итгэхэд Бурхан түүнийг Бурханы хүүхэд болох эрхийг өгөөд байгаа буюу авралыг аваад нь шүү дээ бид нар дээр бол тий. Гэтэл католик юу гэж үздэг гэхээр итгэх нь бол нэг хэсэг. Одоо за ингэх юм. За чи аврал авахын тулд Есүст итгэх нь дээр нь нэмэх нь Мари руу хандаад хүсэлт явуулаа. 그래서 Тийм. 끝없는 어떤 Жишээл өгөх нь шүү дээ. Эсвэл Есүст итгэх нь дээр нэмэд чи сайн үйлс хий. Тэгчиж аврагдана гэж үздэг юм. 그래서 끝없는 어떤 고행과 선행을 통해서 구원을 받는다고 천주교에서 가르칩니다. За тэгэнгүүт аврал авахын тулд одоо тэр католик юу гэж үзэж байгаа гэхээр аврал авахын тулд чи үнэхээр зүгээр жаргажаад аврал аавна гэж байхгүй. Чи маш их зовх ёстой. Тэ? Маш их зүйл хийх ёстой гэж ингэж үздэг. 자, 얼마나 심각한가. 벌써 이것만 나와도 벌써 심각하잖아요. Одоо та тардаа ингээд нэг 3 4 ялгааг л харлаа шүү дээ тийм ээ хэдүүлээ харьцуулаад тэгээд ингээ харахад хүртэл за энэ арай гэхээр тийм одоо ялгаа харагдчихээн тий. 그런데 이 외에도 아주 잘못된 진리들이 많이 있습니다. 특별히 천주교에서는 천국과 지옥만 믿지 않습니다. 가운데 연옥이라는 것이 있어요. 연옥. 연옥. 지옥, 연옥 중간쯤에 그 다음에 천당이 있다고 믿어요. 사람은 죽으면 곧장 지옥으로 가거나 천당으로 가는 것이 아니라 중간에 연옥으로 들어간다고 합니다. 그렇다 예수님 오실 때 그거 거기서 나온다는 것이 대기실 같은 거네. 그렇지가 않아요. 그 연옥에 있는 사람들은 이 세상에 있는 사람들이 선행을 하거나 가족 중에 어떤 선행을 하거나 그 사람들이 교회에다가 많은 연보를 하게 되면 거기에서 구원을 받는다라고 그래요. 천국으로 올라간다. 아하. 그러니까 아니면 더 악한 일을 하면 지옥으로 가는 걸로? 그렇지요. 그러니까 거기 들어간 사람의 어떤 연옥에 들어가 있는 사람은 어쩌면 그 구원을 갖다가 누가 주장하느냐면 이 세상에 있는 사람이 주장하는 거예요. 돈이 있는 사람은 그 자기 형제를 천당으로 보내고 아니면 지옥으로 보내는 거예요. 이게 얼마나 무슨 샤머니즘 같은 주장이에요. 그건 잘못된 주장. 이게 천주교의 신학이에요. 조심해야 됩니다. 연옥. Католикууд бас юу гэж үздэг гэхээр хүн нас орлоо гэхэд чинь түүний өмнө 2 зам биш 3 зам байгаа гэж үздэг. За эхнийх нь болохоор одоо тэр дундын хэсэг байхгүй нэг талаар хүлээлийн танхим шиг юм байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт эхлээд хүн нас орлоо хүлээлийн танхимд очлоо. За тэгээ байж нөгөө хүн чинь дундын юм одоо хүлээлгийн хэсэг байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт за нөгөө хүн чинь ингээд одоо тэнцээ ингээд байж нас орсон хүлээж штэ. Тэгэнгүүт ард үлдсэн ах トゥ хамаатан садна нь одоо манайхаар бол буян сайн үлдэж олон хүүхдийг будаалах юм бол тэр хүн яах вэ? Дээш нь юу явах нэ? Тэ? Деваач руу явах нэ? Эсрэгээр нь тэр хүн байжсэн чинь нөгөө нөхдүүд чинь тэ ард үлдсэн ах トゥ хамаатан садна нь тэ илүү одоо тэ эсний өмнө илүү бузар муугаар дураараа амьд аашлаад ах юм бол нөгөө хүн нь яах вэ гэхээр юу руу там руу явах нэ гэж үзэх юм. Нэг талаар бол нэг судалтай гэхээр одоо тэр чинь олон хүнд туслана гэдгийг чинь ерөөсөө шууд хар утгаар яриулах гэдэг байхгүй юу. За чи нас орчлаа. Хүлээлгээрүүд байж үлдсэн ах トゥ хамаатан цатан чинь хэрвээ мөнгөтэй боломжтой байгаад олон хүнд тусаргаж чадах юм бол чи Тэнгэр рүү явнаа. Тэ? Мөнгөгүй боломжгүй олон туслах боломжгүй бол доошоо явнаа гэсэн утга буюу. Өөрөөр хэлбэл хүлээлийн дагаа хүмүүсийг хэн шидэдэг нэг юм чинь
ард улс арту хамаатан садан тэр хүний авралыг шийднэ гэсэн утгатай ингэж ярьдаг. 어, 이런 어떤 큰 이단들, 이슬람이라든지 천주교라든지 이런 이단들에 비하면 다른 뭐 신천지라든지 통일교라든지 구원파라든지 이런 이단들은 별것도 아닙니다. 그것은 사실은. Тэгээд явдаг ингээ харах юм бол энэ тэнд ингээ буруу урсгалууд маш олон байж байгаа. Тэгээд одоо энэ нөгөө католик юм уу эсвэл ислам те эднэртэй харьцуулах юм бол одоо бидний нөгөө бурхан минь тэр нөгөө тэр шин тэнгэр шинэ газар чинь ах тэр юм гэлээ гэдэг ч юм уу те эсвэл тэр нөгөө нэг хожим үеийн гигэнт бигэнт янз бүрийн одоо тэр урсгалууд байгаа даа шүү дээ. Тэд нар бол ингээд ерөөсөө хажууд нь зүгээр үнэхээр одоо easy харагддаг гинэ. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол маш ингээд нэг хөнгөн харагддаг гэсэн үг. Тэр хүмүүс чинь маш олон хүмүүсийг бүр мухруулсан байдаг учраас. 그래서 저희가 우리에게서 나갔다고 할 때 그들이 교회 안에서 나갔는데 어찌 보면 그들은 왜 교회 안에서 나가서 이렇게 잘못된 진리를 주장하느냐. 여기 19절 말씀에 우리에게 속하지 아니하였나니 이 말씀이 증거하고 있어요. За тэгэнгүүт эднэрийг яагаад тэгвэл эднэр одоо тэгсэн те нөгөө нэг яс юм тэгвэл ийм буруу урсгалууд чинь эхлээд хаанаас үүдэлтэй вэ гэсэн чинь чуулган дотроос л үүдэлтэй гэж хэлж тий. За тэгэнгүүт Илчнот юу гэсэн гэхээр тэднэрийг болохоор 19 дээр гэсэн тэд бидний дундаас гарсан боловч биднийх биш болсон гэж хэлсэн. 우리에게 속하지 않았다는 말 무슨 뜻이죠? Яг бол биднийх биш болсон гэдэг нь ямар утгатай болов? 자, 그 속에 하나님도 없고 진리의 사랑도 받지 않는 불택자라는 뜻입니다. За тэрэн дунд үгс утгатайлаарэ одоо жишээлх юм бол тэр нь биднийх биш болсон гэсэн утга төр юу ч юм чинь хэрвээ тэд нар биднийх байсан бол тэдний дунд бурхан байхаас юм. Бурхан ажиллаж явах хэрэгтэй гэсэн. Харин тэдний дунд бурхан ажиллагаа болсон учраас биднийх биш болсон гэсэн утгатай. 자, 이런 적그리스도들은 때로는 교회의 모습을 갖고 있지만 그건 교회가 아니고 그들은 불택자인 것을 여기 사도 요한은 증명하고 있는 거예요. За тэгээд тэдний юу гэсэн блэ? Тэд нар магадгүй нэрэн дээрээ ч юм уу те өөрсдийнхөө одоо цуглаж байгаа газрыг сүм гэж яриад ч юм уу ингээ янз бүрээр яаж тодорхойлдог байж магадгүй. Гэтэ яг үнэндээ бол тэд нар сүм байлаа гэж өөрсдөө нэрлэж байгаа ч гэсэндээ тэрэн донд нь бурхан бол байхгүй гэдэг хэлж өгч. 자, 여기 만일 우리에게 속하였다면 우리와 함께 거하였으리니와 저희가 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이라 이렇게 말씀했어요. За тэгэнгүүт энэ дээр үсгэлээрээ бид нар дээр ингэсэн тийм ээ учир нь тэд биднийх байсан боллоо тэд бидэнтэй хамт байх байсан юм аа. Харин тэд гарсан нь тэд нар бүгд биднийх биш гэдгийг үзүүлэхэд тулд юм аа гэсэн. 자, 영주주의 이단이 우리에게 속했다고 하면 우리가 가지고 있는 진리를 가지고 그들도 살아가겠지요. 그런데 우리가 가지고 있는 진리를 가지고 살아가지 않은 거 보니까 그들은 우리와 전혀 상관이 없는 불택자라고 하는 것을 드러낸 것이라고 얘기한 겁니다. За тэрэн дээр үслэр хэрвээ тэд нар биднийх байсан бол буюу биднэртэй ижилхэн байсан бол бид нар тэд нарыг одоо буруутсан гэсэндээ буцаагаад нэгтгэсэн. Харин тэд нар аль хэдийнэ биднийх биш болсон нь тэд нар эзэнсийн суурьаас буюу өмнөөсөө авахлаад аль хэдийнэ сонгогдоогүй хүмүүс байсан юм аа гэж хэлж өгч. 자, 그런데 성도는 자, 그러한 거짓된 사람을 분별할 수 있다고 하는 것을 여기 20절에 이렇게 이야기합니다. Яг 20 дээр харин юу гэсэн гэхээр харин яг зөв итгэгч нар нь ийм хүмүүсийг бас ялгаж салгаж чадна гэж хэлж өгсөн. 자, 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 안다고 그랬습니다. За энэ дээр үсгэлээрээ харин та нар ариун нэгнээр тослогдсон бөгөөд бүхнийг мэдж чадна гэж хэлж өгсөн. 자, 거룩하신 자가 누구죠? 하나님께서 아론, 아론 нэгэн гэж чиний хэлж байгаа лээ. Бурхныг хэлж байгаа тийм. 우리 선택받은 우리 성도들에게 찾아오셔서 그들을 중생시켰습니다. 죽었던 영혼을 살려줬어요. 그게 기름 부음 받은 겁니다. За энэ дээр юусэн гэхээр та нар ариун нэгнээр тослогдсон гэж хэлсэн. Тэгээ та яагаад тослогдсон гэж ярьж байна вэ? Таныг яагаад гэхээр та болохоор чинь үгсэн байсан сүнстэй нь эзнэр дахин амьлагдаад дахин төрсөн хүмүүс байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр утгаараа эзэн таныг одоо тосолсон гэж хэлсэн. Тослогдсон гэж.
모든 것을 안다고 하는 것은 뭐냐면 우리가 받은 바른 진리의 말씀을 가지고 저들을 살펴보면 저들이 거짓되다고 하는 것을 다 깨닫고 알 수 있다는 뜻이에요. За энэ дээр болохоор та бүх зүйлийг мэднэ гэж хэлсэн нь ямар утгатай вэ? Гингүүт эзэн танаар дамжуулаад бүх зүйлийг илчилж өгөх ба та тэр бүх зүйлийг мэдэж чадна гэж хэлж байна. 그렇기 때문에 예수 그리스도로 말미암아서 구원받은 모든 성도들은 이 거짓된 자들, 그 거짓된 자들을 분별할 수가 있고 또 그들에게서 자신을 지킬 수 있다고 얘기하는 겁니다. За тэгэнгүүт энэ дээр яаж юм гэхэлэр чинь тийм учраас эзнээс сонгогдсон болон тослогдсон хүмүүс нь яах вэ? Тэгэхээр эзэн тэр хүмүүст хэн худалч байна вэ? Хэн хуурамч байна вэ? Хэн үнэн байна вэ? Хэн гажсан байна вэ гэдэг бүгдийг нь мэдүүлж өгнө гэж хэлсэн. 그래서 21절에 내가 너에게 쓴 것은 너희가 진리를 알지 못함을 이람이 아니라 너희가 알물 이람이요 이렇게 쓴 겁니다. 그래서 За тэгэнгүүт 21 дээр үсгэлээр та нар ингэж би танаас бичсэн шалтгаан нь одоо ингэ бичиж байгаа шалтгаан нь та нар үннийг мэдэхгүй дээ та нар үннийг мэдэхгүй байгаа учраас би бичсэн юм биш ээ. Та нар харин мэддэг учраас би та нарт бичиж байгаамаа гэж хэлсэн. 그래서 초대교회 사도 요한은 초대교회 많은 성도들이 사도들을 통해서 그 제자들을 통해서 말씀을 바로 깨닫고 알고 있기 때문에 그 진리의 말씀을 가지고 거짓된 자들을 판단하고 그들의 미혹에서 자신을 지킬 수 있다라고 이야기해 주는 겁니다. 그래서 Харин тийм учраас эсгэлэр та нар мэддэг бөгөөд үнэний үгээр цензур хийгээд аль нь зөв аль нь буруу вэ гэдгийг ялгаж чадах учраас би та нарт дахин сануул бичиж байна гэж хэлсэн. 저는 우리 화타페 신학교, 특별히 몽골 화타페 신학교를 아주 자랑스럽게 생각합니다. За тэгээд би болохоор пастор болохоор энэ Монголынхоо Фатафе сургуулийн талаар бодохдоо үнэхээр талархалтайгаар бахархаж боддог. 우리 신학교를 지나간 사람이 한 140명 정도 됩니다. Ер нь бол энэ Фатафе сургуулийг сураад төгссөн хүмүүсийг харах юм бол 140 орчим хүн төгссөн. 자, 2010년도부터 해서 지금까지 한 15년 동안 140명이 지나갔는데 자, 그 많은 사람들이 우리에게서 진리의 말씀을 배웠기 때문에 그 사람들은 어느 곳에 있든지 간에 그 말씀을 바로 들은 사람은 거짓된 것을 분별할 것이라고 저는 확신해요. За 2010 оноос хойш 140 орчим хүн эзний үгийг ингээ үннийг сонссон хүмүүс байгаа тийм ээ. Энэ хүмүүс маань аль хэдийн төгсөөд явсан хүмүүс байна. Эднэр магадгүй одоо хаана юу хийж байгааг сайн мэдэхгүй ч гэсэндээ юутай ч эднэр үнний үгийг сонссон ялгаж салгаж харьцуулах чадвартай ийм хүмүүс байгаа учраас эднэр хаана ч явсан бэ ингээд үннийг эзний үгэндээ цензурлээд таних чадвартай болсон гэж би харж байна. 자, 우리 신학교는 철저한 개혁주의에 바탕을 둔 정통 신학교입니다. За тэгээ манай одоо энэ Фатафе сургууль болохоор чинь одоо энэ хатуу чанга баримтлалтай уламжлалын өнгөс шингэсэн хэрнээ ийм одоо үзэл баримтлалтай сургууль байгаа 또 근본주의 신앙을 갖고 있어요. За тэгэнгүүтээ одоо ингээ харах юм бол 근본주의 근본주의는 뭐냐면 성경을 기초로 해서 성경을 구속사적으로 바라보는 그 신학입니다. За тэгэхээр энэ одоо Библийг яг юугаа болгодог? 그런가 하면 Библийг хамгийн чухлаа болгодог. 근본주의는 우리가 기독교 5대 교리를 철저하게 지켜나갑니다. За тийм учраас Библийг ингээд ёс сураа болгодог учраас тэр одоо анхны чуулган дээр байсан тэр үзэл баримтлалыг бид нэр баримтлах гэж хичээдэг. 삼위일체 하나님, 동정녀 탄생, 또 예수 그리스도의 대리적 속죄, 예수 그리스도의 부활, 재림 이런 신학의 뼈대를 흐트러지지 않습니다. 이 뼈대 위에 우리 신학이 세워져 나가는 거예요. 삼일체 하나님, 동정녀 탄생, 그다음에 예수 그리스도의 대리적 속죄,
예수님이 대선을 위해서 십자가에서 죽어주신 것을 믿는다는 네. 얘기죠. 또 예수 그리스도의 부활, 예수님 부활하셨다는 걸 믿죠. 또 예수님이 재림하신다고 그랬으니까 예수님의 재림, 이 재림에 대한 교리를 우리가 믿습니다. 이게 기독교의 5대 교리예요. 그래서 벗어져 나가면 그게 이단입니다. 우리는 그 신학을 그대로 세워나가는 신학교예요. 네. За тэгэхээр анхны тэр сайн мэдээний яг тэм 5 баг нь гэж байгаа. Энэ баган дотор юу ордог гэхээр гурвал бурхан. Тэг бурхан бол гурвал. За тэгээд Христ бол ариун онгон Мариас мэндэлсэн ордог. За дараад нь Христ бидний нүглийн төлөө залмай дээр цовдлогдсон гэдэг нь ордог. Ийм юм байна. Гурвал бурхан тэр ариунаас онгон бөсгөөс мэндэлсэн залмай дээр цовдлогдсон тэр дахин амьдсан тэр дахин ирнэ гэсэн. Энэ 5 зүйлийг хамгийн чухал гэж үздэг. Буюу энэ 5 зүйлийг үндэс суурь болгоод ингээд одоо бид нар баримталдаг гэсэн. Хэрвээ энэ 5 зүйлийг аль нэг нь одоо буруудад ч юм аль нэг нь зөрөөд ирэх юм бол тэр чинь гажилт үүсч чад буюу буруу урсгал гэж хад боломжтой гэж. 그런가 하면 우리가 개혁주의 하면 일반적으로 칼빈이즘이라고도 얘기합니다. 칼빈이즘, 칼빈주의 신학을 개혁주의라고도 얘기를 해요. За одоогоор болохоор одоо үе дээр болохоор энийг юу гэж хэлдэг? Кальвины онол гэж бас ярьдаг тийм ээ. 우리가 칼빈주의 5대 교리 알고 있죠. За Кальвины онолын тэр 5 одоо юу байна тийм ээ? Том баг нь мэдж байгаа юу? 자, 교회에 있어서 우리 구원에 있어서 불강력적 은혜, 칼빈주의 첫 번째 교리입니다. 자, 첫 번째는 불강령적 은혜. 불강력적 은혜죠. 불강력 은혜. За, хамгийн тэр багны хамгийн ихнийх нь болохоор чинь тэр хэмжээлшгүй нэгүүлсэл гэж. 그래서 보면 우리가 칼빈주의 신학에서 이 불강력적 하나님이 어떻게 보면 우리를 구원하기로 작정한 사람은 하나님의 특별한 근본적인 역사로 구원하신다고 하는 것을 어떻게 보면 그렇게 표현한 겁니다. 불강력 은혜다. 그렇게 표현한 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хэмжээлшгүй нэгүүлсэл буюу энэ юу судалтай гэхээр хүн бодолтой болохоор за ингүүл ингэн тэгвэл тийм гэж ингэж хүлээж авах гэдэг бол бурхан ямар ч нэг одоо цензургүйгээр тийм. 그래서 나는 이제 사실은 ягаад ч ойлгох аргагүй тэр цензур тавихгүйгээр хүн төрлөختнийг аврагсан гэсэн энэ нэгүүлсэл байна. 하나님의 구원하심에 대해서 우리 인생이 거부하거나 또 떠날 수 없다고 하는 것이 바로 그 뜻인데요. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу судалтай гэхээр хүн бол өөрийнхөө одоо оюун ухаанаар тий бодлоо гэхэд за ийм учраас аварсан юм ба штэ гэх ингээ арга байхгүй. Тэг ойлгох аргагүй ийм эгөөсөл гэсэн. Үнэхээр 네 번째 이제 칼빈주의에서 그의 네 번째가 불강력적 은혜입니다. 거부할 수 없는 은혜라고도 하고 불강력적 은혜라고도 그렇게 표현을 하는데 나는 이 네 번째 은혜가 참 중요하다고 생각해요. 목사님 방금 그 첫 번째 은혜가 이거라고 말씀하신 것 같은데. 순서적으로는 이게 네 번째입니다. 불강력 은혜가. 네. 근데 이제 첫 번째로는 뭐냐면 전적 타락, 전적 부패. 자, 인생은 전적으로 부패하고 타락해서 스스로는 구원에 도달할 수 없다고 주장하는 것이 칼빈주의 첫 번째 교리입니다. За ингэнэ манайха багш нар сая эхнийхийг нь болохоор тэр хэмжээшгүй тооцоолох аргагүй нэгүүлсэл гэсэн шүү дээ. Одоо энийг болохоор энэ дөрөвдөх нь гэж байгаа байхгүй юу? За би дахиад бүр эхнээс нь хэлээд өгөөч гэж хүсэл тавьсан. Тэгэхээр эхнийх нь юм Кальвиныг одоо би нэгээс нь 5 хүртэл хэлүүлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгмээ эхнийх нь болохоор бүгд завхарсан гэсэн энэ одоо юу байт юм. бүгд завхарсан. 여러 성구가 있는데 그 중에서 로마서에 그런 말씀이 있죠. 로마서 5장에 보면 거기 보면 그 뭐라고 의미는 없나니 하나도 없고 다 치우쳐서 무익하게 되었다라고 이야기하는데 그게 로마서 3장에 있네요. 로마 3장 10절 12절에
기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자가 없나 하나도 없도다. 이렇게 말씀한 내용이 나오는데 이건 인간의 전적 타락과 전적 부패한 모습을 보면 사도 바울이 증거했다고 보는 겁니다. За энэ болохоор бүгд завхарсан буюу энэ дэлхий дээр гэмтээ зөвтгөгдөх нэг ч хүн байхгүй гэсэн утга орж ирдэг юм хамгийн ихнийхт нь. Тэрэн дээр одоо тэрийг болохоор Илч Паул Ром номны 3-ын 12 дээр буюу энэ дээр ингээд дахин сануулж өгсөн бай тээ. Энэ дээр ингэ чинь бүгд гажиж цөмөөрөө хэрэггүй болжээ. Сайныг үйлддэг нь алга, бүр ганц чалга гэсэн. 자, 두 번째로는 무조건적인 선택입니다. За хоёр дахь нь болохоор одоо нөгөө нөхцөлгүй өөрөөр хэлбэл хоёр дахь нь болохоор болцолгүй сонголт гэсэн үг. 자, 무조건적인 선택이라는 것은 구원은 하나님의 전적인 선택이 있다고 하는 것을 주장하는 거예요. За энэ дээр болцолгүй сонголт гэдэг дээр нь юу орж иж ирнэ гэхээр тайлбарлах юм бол Бурхан хүнийг сонгохдоо тэ Бурхан авралыг өгөхдөө хэн нэгэн хүнд болцол тавьдаггүй гэсэн үг. 자, 에베소 1장 4절에 그런 말씀이 있죠. Эфесио 에베소 1장 4절에 Эфес 1:4 дээр ийм үг байгаа. 그 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 이렇게 말씀했죠. За энэ дээр Эфес 1:4 дээр юу гэнгүүт чинь түүний өмнө биднийг хайр дотор ариун бөгөөд гэмсэмгүй байхын төлөө Бурхан ертөнцийн суйраас урьдчилаад биднийг Христ дотор сонгосон юм аа гэсэн. 에베소 1장 4절인가요? 네. 네. Эфес 1:4 дээр юм байна. 하나님이 무조건적으로 창세전에 우리를 택했다고 하는 것은 우리 현재 존재를 본다고 하면 하나님이 선택해서 우리가 있다고 하는 것을 반증하는 내용이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол хэрвээ бид нар болохоор нэг сайндаа ч юм уу те сонгогдсон юм шиг бодох гээд байдаг боловч үнэн дээр Бурхан ертөнцийн суйраас бүх юм намайг төрөөсчгүй байх үед аль хэдийн те сонгогдсон байсан буюу надаас шалтгаалсан ямар нэгэн болцол юм байхгүй гэж хэлж. 자, 왜 하나님 우리를 선택했냐 무조건적으로 그 4절에 보면 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 선택했다고 얘기합니다. За тэгээд тэр сонгосон зүгээр шалтгаан нь юу гэсэн чинь Эфес 1:4 дээр байсан те бид нар түүнийг одоо хайр дотор ариун бөгөөд гэмзэмгүй байхын төлөө гэсэн. 또 로마서 8장 29절에 보면 이런 말씀이 있죠. Ромаос 8장 29절 30절 Ром 8:29 30-ыг харах юм бол тэн дээр бас байж байгаа. 거기다 한번 읽어보세요. 로마서 8장 29절. Ром 8-ын 29 30 дээр юу гэхээр тэр өөрийн хүүг олон ах дүүсийн дунд ууган нь байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ тэр бас түүний дүртэй адил болгохоор урдаас мэдэж тогтоосон юм аа. Тэр урдаас тогтооснуудаа мөн дуудснуудаа мөн зөвтгснүүдэд мөн тэр алдаршуулсан. 자, 여기 미리 하신 자들 또 미리 정했다. 그런 말씀이 있죠, 여기. Энэ дээр ямар хоёр үг гэхээр урдаас мэдсэн гэсэн утга үг байна. Бас дахиад урдаас тогтоосон гэсэн утга үг байна. 이건 우리의 구원은 철저한 하나님의 선택에 있다는 것을 이야기하는 겁니다. Одоо энэ дээр харах юм бол эндээс бид юу гэдэг вэ? Бурхан руу хандсан, над руу хандсан тэр аврал гэдэг зүйл бол тийм ерөөсө надаас шалтгаалаагүй тийм 왜 미리 정했느냐? өөрөө одоо мэдсэн гэж хэлж. 자, 왜 우리를 미리 정했느냐면 거기 내용이죠. 아들의 형상을 본받게 하기 위해서. 또 За тэгвэл 의롭다 쓰고 의롭다 하는 것을 영화롭게 하기 위해서 우리를 무조건적으로 선택했다고 하는 것을 여기서 이야기합니다. тэгвэл биднийг яаж мэдээж биднийг ер нь яагаад сонгосон юм бэ гэдгсэн чинь сая Ром 8-ын 29 дээр болохоор тэгсэн. Түүний дүртэй адил болгох гэж хэлсэн. 자, 그래서 여기 사도 바울의 서신을 보면 이 무조건적인 교리에 대해서 증명하는 뭐 미리 알아줬다, 택했다, 예정했다 이런 단어들이 많이 등장해요.
이런 메시지를 보면 철저하게 성경 속에서 우리가 하나님의 무조건적인 선택으로 우리가 이 자리에 있구나라는 것을 깨닫습니다. 우리가 이런 신학을 갖고 있어요. Тэгээ бид нэр одоо хэдүүлээ Паулийн бичсэн энэ одоо номнуудыг Паулийн бичсэн Библиэдийг харах юм бол энэ дээр болохоор урьдаас тогтоосон, сонгосон урьдаас бэлдсэн гих мэтчлэн ийм үгнүүд ингээд нэлээд гардаг. Тэгээ эндээс юу мэдэх вүхлээр Паул ч гэсэндээ энийг хүний харж агаад бурхан нөгөө бид нар мал сүсэлд сонгодог шүү тэгэд сонгоог байх нь. Тэгээ урдчлаад аль хэдийн бид нар өөрсдөө сайндаас сонгогдсон юм биш. Тэгээ эзэн бурхны эрх мэдлийн дагуу сонгогдсон гэдгийг ингээд Паул маш ухаарч тэрийг олон мессежээр өгөх гээд хичээсэн байна гэдгийг харж байна. 세 번째가 제한적 속죄입니다. 제한적 속죄. За 3 дугаар нь болохоор энэ дээр одоо нэг гмийн уучлал орж ирж. 하나님이 구원하실 때는 그냥 하나님의 선택한 사람만 구원받을 수 있다고 얘기합니다. За бурхан юу гэсэн гэхээр зөвхөн түүнээс сонгогдсон хүмүүс л аврах боломжтой гэж бичигдсэн байдаг. 자, 그래서 여기 디모데전서 1장 1절에도 이런 말이 있어요. 하나님의 종이요 예수 그리스도의 사도인 나 바울이 사도된 것은 하나님의 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 이런 말은 하나님의 택하신 자들의 믿음과 이런 단어가 있어요. 디모데전서 1장 1절에 구원이라고 하는 것은 디모데전서 1장 1절 1장 1절이죠, 목사님. За 1-р Тимот 1:1 дээр ийм үг байна. Бидний аврагч бурхан ба бидний найдвар Христ Есүсийн тушаалаар Христ Есүсийн элч болсон Паул би гэсэн. 자, 로마서 8장 33절 한번 읽어보세요. Ром 8:33-аас харъя. 33절. 예, 33절 읽어보세요. За Ром 8:33-ыг хамтаарай. Эндээр юу гэхээр 자, 거기 한번 읽어보세요. хэн бурхны сонгосон хүмүүсийг буруутгах вэ? Бурхан бол зөвдгөгч нэг мөн өө гэсэн. 자, 누가 하나님께서 택하신 자들을 고발할 것이냐 그렇게 말씀하죠. За энэ дээр тэгсэнтэй хэн бурхан өөрөө сонгочод байгаа хүмүүсийг хэн буруутгах юм бэ гэж хэлсэн. 자, 사도행전 10장 41절 한번 보세요. За Үйлс номны 10-ын 41-ийг харъя. Үйлс 10-ын 41. 거기다 한번 읽어보세요. За бүх ард түмэнд бус харин бурхнаар урд нь сонгогдсон гэрч нар үхэгсдээс амьсгалынхан дараа түүнтэй идэж ууж байсан бүхэнд харуулан сойрхоо гэсэн. 자, 여기 모든 백성에게 하신 것이 아니에요. 오직 미리 택하신 증인, 미리 선택한 증인이라고 표했지요. 그러니까 하나님의 구원은 모든 사람 만인 구원설, 알미니안주의처럼 만인 구원설이 아니에요. 어떤 사람이든지 간에 구원을 받는 것이 아니라 하나님께서 구원하기로 선택한 사람만 구원을 받을 수 있다. 그것이 칼빈주의에 있어서 이 제한적인 속죄의 핵심 메시지입니다. За тэгэнгүүт одоо энэ дээр болохоор Кальвинуудын хэлдгээр 3 дахь нь юу гэсэн гэмүүд чинь одоо тогтоогдсон аврал гэж тогтоогдсон одоо аврал байгаа байхгүй. За энийг харах юм бол бүх хүнд ингээд авралыг за бүгдэн та нар аврагнаа гэж үзэхгүй харин бурхан өөрийнхөө сонгосон хүмүүсүүдийг аварнаа гэж аварнаа гэсэн энэ баримтлалыг Кальвинууд барьдаг гэсэн. 그리고 네 번째가 아까 불강력적인 은혜. 하나님이 우리를 구원하심으로 작정했으면 아무도 그것에 대해서 거부하거나 나는 구원 안 받고 난 지옥 갈래 그렇게 할 수 없다는 겁니다. Тэгээ дөрөвдүгээр нь болохоор тэр нөгөө нэг юунтэй дөрөвдүгээр нь болохоор хинжээлшгүй тэр нэгүсэл орж ирж байгаа гэсэн тийм хинжээлхэн аргагүй нэгүсэл. За энэ нэгүсэл гэдэг нь ямар утгатай гингүүд чинь ингэ чинь бурхан өөрийнхөө эрх мэдлэр одоо тэр ивэлийг өгдөг, нэгүслийг өгдөг. Бөгөөд тэр нэгүсэлд таныг бурхан өн эртнээс сонгоод өөрийн хүүхэд болно гэж хэлээд тэгээд танд нэгүсэл өгсөн байхад
Бид нар нөгөө хүүхэд нумарч нөгөө гидээдэг шиг тэг гээ гэдэг арх байхгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл гээ намайг орхио би нэгэнд өнгөрсөн хүн ээ. Тэг би зүгээр там руу явчихъя намайг хаяа гэж мөнгөж болохгүй гэсэн. Тих 그래서, арга байхгүй гэсэн. Угаасаа бурхан өөрөө тань сонгосон. 그래서 에베소 2장 8절에 보면 그런 말씀이 있죠. 에베소서 2장 8절에 Эфес 2-ын 8-ыг харах юм бол ийм агуулга байгаа. 8절 9절 한번 읽어요. За 2-ын 8, 9-ыг хамтаарай. 8 болон 9 дээр гэх юм бол ингэ нэгүүлслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус харин Бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр чинь биш тул хинч үл сайрхах болно гэсэн. Амен. 그렇죠. 그 은혜로 말미암아서 믿음으로 말미암아 구원을 받는 이것은 너희가 난 것이 하나님의 선물이라고 그랬잖아요. 하나님의 선물 주신 자가 주시는 대로 우리가 받은 것이지 우리가 그거에 대해 거부할 수 있는 그런 위치가 아닌데 그래 행위에서 난 것이 아니라고 그랬잖아요. 아무도 자랑하지 못한다. 왜? 전적인 하나님의 은혜로 주어졌기 때문에 불가항력적인 하나님의 은혜로 주어졌기 때문에 우리는 거부할 수 없다고 하는 것을 반증하는 내용입니다. Тэгээ бидэнд хэлсэн тийм ээ. Бид нэр байж байхад нь бурхан зөвөр бидэнд өгсөн баг. Тэрийг бид нэр авах байр суурьтай болохоос биш тий. Оо яхаа юу манай арт хүмүүс нөр нэрлэхэд байх ямар ч тийм ирэх байхгүй. За нөгөө талаараа бид нэр юу гэсэн бэ? Би өстой гайгүй учраас тэр өстой гайтай учраас их ямар ч ирэх байхгүй гэсэн. Тий. Бидний үйлдэл юм уу? Бид нарыг бурхан хараад нэг тийм мундагтан сонгоогүй учраас хинч одоо сайрхах тий нөгөө төлөйгээ доош нь нээх тий ийм тийм гэж бид нэр одоо бусдыг нэг тий ингэх ямар ч ирэх байхгүй гэж хэлж гисэн. 그다음에 마지막으로는 성도의 견인. 성도의 견인이라는 말은 하나님께서 우리가 천국에 가는 그날까지 끝까지 우리를 지켜주시고 함께 하시고 또 인도해 나가신다고 하는 뜻입니다. За 5 дахь нь болохоор юу гэдэг гэхээр 5 дахьт нь болохоор итгэгчийн одоо 경인은 성도의 견인이라는 말은 우리가 길이를 만드실까요? 견인이라고 하는 거 우리가 자동차로 생각한다 보면 뒤에 고장난 차를 갖다가 앞에 차가 끌고 가는 거 있잖아요. 끌고 가면 경인 지역이라는 경인 맞나요? 견인은 견인. 뒤에 있는 것을 끌고 가는 것처럼 하나님이 우리를 천국으로 우리를 끝까지 끌고 나가시는데 결코 놓지 않으신다는 뜻이에요. За 5 дахь нь болохоор шүү дээ. Ийм юм бэ. 5 дахь нь болохоор итгэгчийн итгэгчийн чиглүүлэг гэх юм уу? Итгэгчийн чиглүүлэг. Одоо ингэж тайлбарлаж байгаа пастор. Одоо нөгөө нэг яадаг шүү дээ. Манай Монголд чинь машин ачдаг шүү дээ. Тэ? Тэгэнгүүт тэр машиныг ачингууд чинь урдталт нь ачигч машин нөгөө машины чинь уртлын хоёр дугуунаас нь аччихад чирээд явдаг шүү дээ. Тэ? Тэр машин нөгөө хаашаач явж чадахгүй угаасаа тэр чирэгч машин л чирэгдээ явдаг шүү дээ. Яг тэр утга буюу бурхан өөрийнхөө аль хэдийн сонгосон хүмүүсийг ямар ч гэсэн уршин ингээд чиглүүлээд явна гэсэн. 자, 마태복음 28장 20절 한번 읽어보세요. Матай 28-ийн 20-ыг харъя хэдүүлээ. 거기 뭐 읽어보고 시간이 가서 끝을 해야 되겠네요. За одоо 28-ийн 20-ыг харах юм бол та нарт тушаалсан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдаг. Амен. 우리가 세상 끝날 때까지 항상 너희와 함께 하시겠다고 그랬죠. Энэ үгсээр үе төгсгөл хүртэл буюу энэ дэлхий төгсгөл хүртэл чинь үргэлж хамтаа би хамт байна гэж хэлсэн. 끊임없이 우리가 잘못된 지식이라든지 잘못된 진리의 미혹을 받고 때로는 육체의 연약함으로 넘어져서 낙심할 때도 하나님은 우리를 붙들어 주셔서 오늘 우리가 이 자리에 있는데 천국 갈 때까지 하나님이 성도를 견인해 나가신다. 이것이 어찌 보면 칼빈주의의 5번째 교리입니다. Амен. За тэгэнгүүт энэ юу асуудалтай гэхээр хүн эзэн рүү ирэхдээ гоё байдаг. Гэтэ байнга инээд хөөртэй баяр хөөртэй ингээ яваад байхгүй. Дунд нь яадаг гэхээр
буруу янз бүрийн бодлуудтай баригдана, уруу татагдана. За тэгээд явж чаад уналтанд орно. За тэгээ урам нь хугарна. Гэх мэтчлэн хүн зөндөө ол юм болно. А гэхдээ тэр үед яах вэ гэхээр бурхан өөр хамбалсан амлалт гэж байгаа буюу тэр үе болгонд чинь би чимээ чөлөөлж өгөх болноо. Буюу энэ Матай 28-ын 20 дээр харах юм бол тий үеийн төгсгөл хүртэл би чамтай үргэлж хамт байх болноо гэж хэлсэн. Тэгэхээр за одоо энэ хүртэл болохоор итгэгч хүн рүү хандсан баг нь тий бид нэр барих хэвээр энэ баг нь гэдэг 5 зүйлийг энийг хэлж байгаа. Кальвины онолт байдаг тий 5 зүйл. 이것이 우리 신학교가 세워나가는 칼빈이즘, 개혁주의 신학이고 또 아까 근본주의 신앙, 과거의 전통적인 그런 신앙, 또 청교도 신학이 우리가 가지고 있는 신학적인 이념이에요. 이런 바탕 위에서 우리가 배우면 이 세상에 많은 이단들, 거짓된 것들을 다 분별할 수가 있습니다. Тэгээ бид нэр одоо тийм одоо бидний үндсэн барьдаг нөгөө 5 гол баг нь байсан шүү дээ тийм ээ. Тэр баг нь болохоор чинь гурвал бурхан тий ариун маригаас тий онгон маригаас мэндэлсэн гмийн уучлал, дахин амьлалт, дахин эрэлт гэсэн энэ 5. Энэ дээр бид нар нэмэгдээд одоо итгэгч нар руу хандсан Кальвины энэ 5 онол байгаа даа шүү дээ. 5 баг нь буюу гэмтэй байсан тий сонголтод болцолгүй байсан. За дараад нь болохоор чинь юусэл уучлагдсан тий гэмийг ингээ уучлж өгсөн. За тэрний дараад нь юу болж ирэхээр зүгээр энэ хэмжээлч нэгүүлсэл байсан. Тэгээд нэгэнд та сонгогдсон гэж өвөл тий эсвэртэл чинь таныг дагуулж явна гэсэн. Энэ одоо үндсэн ойлголтууд дээр бидний итгэлийн суурь тавигдах юм бол бид нар өөр одоо юуныхэн буруу урсгалынхан хүрч ирээд хүмүүсийг уруу татлаа гэдэг чигсэндээ тэднэр л ингээ холброод тий унж босоод ингээд авахгүй байх боломжтой гэж хэлж үзэж. 자, 이것이 성경에 있는 바른 진리입니다. За эдгээрийг бидний үг хэлж байгаа юм чинь Библиэлд суулгагдсан үнэн тий гэж хэлж байгаа гэсэн. 자, 여러분들이 이 거짓된 자들에게서 여러분들과 또 여러분들의 이웃과 또 교회와 모든 사람들을 지켜나가기를 소망합니다. За тэгээ та нар маань саяны энэ ярьсан эдгээр зүйлсүүд дээр тийм ээ өөртөө ч гэсэн бодож үзээд таны үр хүүхэд болон эргэн тойрны бүх хүн чинь таныг хурш болно шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ хурш болсон бүх хүмүүс ч гэсэндээ энэ талаар ингээ хараад магадгүй энэ талаараас урамшуулж өгөөрэй. 네, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. Байдал өнөөдөр ингээ дуусгая. 자, 오늘 언흥 안 오셨죠? Оноо ч дараа ингээ шинэ. 네네네. 자, 오늘 여기 게릴레가 왔어요. 게릴레. За өнөөдөр гэрлээч залбирч өгнэ. 네. Баярлалаа Иесус аава яг энэ цагийн хүчийг үнэхээр би танд талархан залбирч байна. Танд үнэхээр энэ цагийн төлөө үнэхээр танд үнэхээр бас бүх зүйлээ эзэм танд даатгаж байна. Үнэхээр тэгээд өнөөдөр бас та биднийг үннээр дагуулж байгаа зөвийн замаар хөтөлж байгаа танд талархаж байна. Тэгээд үнэхээр биднийг урамтай, зоригтой, хүчтэй байхад та биднийг удирдах байгаа учраас талархаж байна. Биднийг бас үнэхээр та аварсан, үнэхээр үргэлжлүүлэн бас та биднээр дамжуулан тэр төөрсөн хөдөлсөн тэр сүнснүүдэд бас үнэхээр эцэс туйлдсан тэр дарамт төрсэн хүмүүст туслахад минь та үнэхээр мэрэгүү ухааныг хүч чадлыг бүх зүйлийг та үнэхээр эзэн минь удирдах болтугай гэж танд даатхан талархан Есүс Христийн нэрээр залбирэн гуйлаа. 아멘. 오늘 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다, 목사님. 수고하셨고요. 네, 그러면 또 다음에 이제 나은기 목사님 이제 보강할 겁니다. За, тэгээд